o te whatal whatu i le anganga whaaloalo i le malei fo mai o le tunu i whanunga le lei. Le fo ia sa fo tātou lia mai le alofa ma le anga lei o le tua. O le sifonga nei o le lau mwe Wellington e le fo ua toe amtalia lana au nanga malana tautua o le nei aso. Tā alofa lava. Ai lo maia o le tātou sauninga lotu o le nei tai au. O teitei le sunga i le whawhingainga Reverend Ioapo Fonamaitu Asiata. O le Kalesia Philophilus Church of Christ East Stocks Valley, Wellington. Iau si maia le whaafonga. Le suafa manu malo o tātou ali o Yesu Keriso. O te whaatalofa atuai i le maualunga o lau whaasausauga Samoa. Iau paia o sa mau whaingata. Nunu atu ia whaatini o tau sala manaia. Ai o maia si o tātou tāpuai i le atua i le nei tae au. Amuia i lato uma o e mātatau ia Jehova. O e sāba vali o na ala. Aua e te ai i mea ngā lue ai o lima. Ia te oe le manuia. E ia te oe fōi le lei. E a vea lau a vāte i o le vine fuate le mai tonu o lau fale. Lau whanau e pe i o tamai o rive e vanga vangai lau lao ai. Amene. Se tatu te talo. Mātou wala watu i le mana o loa nganga pa ia. A whio maia. Se ia e te tala i o mātou loto. Papa ia ma whaamanuia le nei tapua inga. O na lo suafa manu mā lo ke riso. Amene. Le a tātou te pese i le vi inga o le atua. To
Se tātou te talo, le atua silisili ese, o le atua oi o le langi, o lou lava matai sau pa ia, na e poa ina ai le ao mea pa ia uma lava i le langi a toa ma le nei lalo langi. O le atua oi o atunu uma, o le atua oi o lanu mangangana. O le atua oi o lo matou olo, o le atua oi o lo matou wola tanga. O e lava o lo matou malu a papa. O le atua o le ola, o lo e soifua lava pea e o lava i le whaavavau. A wala whai mai lau whanau le nei tae au. O matou rua i afe ane se o matou patpatia lo alofa ma lo wanga le lei. A wasa matou mo moe matou whapalo watunu a o fitia i le pōmi saa. Matou te tari tonu, sa turi tau tai na pea lo matou wola e le aliki o le lalo langi maana au. Papetai le nei aso ma le nei tae au fou. O le aso wa tāua i le au nanga le nei ala leo. A wawa atoa i ai le tonu se furu tau sanga o lana tau tua i le atu nuu ma le lalo langi atoa. Papetai a wasa e a pelpelea le soifua o le anipule ma le au ngā luenga. Papetai na latou tautua whaamaoni i le atu nuu. Wa atoa ai le tonu se furu tau sanga o latou ngā luenga tausi a wale au nanga i lo watu nuu ma le lalo langi atoa. Papetai tele le atua. Wa matou sopo ia le afa o le nei tau sanga e lo matou malanga whai pea. A whai matou te tūma toi tepa i la matou malanga matou whate i fo le atua, o se alofa lava ina atele lo alofa. O lo manuia le lau mua nei, o Wellingtone, i ona tuli manu e fia, manuia ona tangata lau tele, mai lava i maunga tele se i o i maunga iti. E ui lalo foi le pepesi a i o whaamai mai a ese. A lo matou malu pea i o awa ngā lofa, i lau tau singa ma lau puipuinga i lo matou wola vai. Papetai le atua. Ia tu maua lunga lo vi inga nei e o i le whaavavau. Papetai po i le nei atunu malona tofi. Wa matou wola ma ai. Papetai le nei ala leo ma le au nanga. Wa awala atu ai le fe au kola le tala le nei. Papetai lua nganga pa ia e wha maiche i mea le lei. E wha tupu ai lo matou wola fia e whai mea sili. Sili pea la matou whaatai o na le taulanga tūtasi, o le taulanga e tasi ai ape na e saunia, ua mawhai ai o na matou toi maua le amanoa matou te safa ngātu ai i le ola e whaavavau. Tama ngalo o matou se, tama ngalo o matou whale tonu. A wai whatau waa ma vai lava le tangata. A wai wa whatumutumu lima o na whatino o matou tiute, te tonu o ngā luenga i te tonu o ainga, ai a lau te au ma lau tala le lei. Tama ngalo lau whanau. A waua pupu atu o mātou loto i le sua malio le nei lalalangi. O mātou le fesili ane, po le a ea lau fina ngalo mo i mātou. O so po utu le pule al tangata i le soifua ma le ola. O le mea tō tino e pule ai lau a fio. Wa nei. O le atangia le tala le lei, i o mātou o langa whai soo. Pāmone mole le atua whana ngalo lo atunu o Samoa. Tau sawina i mātou lo nana toto Yesu Keriso, e whama mai na ai o mātou whale tonu. Sila lo whamai ai le i whonga lo atunu o le nei tae au. Se iai whamanuia i a Samoa o au. O e o lo talafa auto i nei atunu male lalo langi atoa. Pamanuia nei o mātou ta mā mātutua, matina mātutua. O e o tapua ia o mātou whaiva. Pamanuia le mālosi o lo watunu. O e o te ngā soloa i nei tae au i te au mga luenga o ti ute ma whaiva. Pamanuia nei o mātou whanau larvaoa o e tu inatu ia o onga. A wase numa nai mo a tae au. Pamanuia lau au whai ngā luenga ngā lurue. O e
fa'apale le malu i so se nofoaga auā le fa'afai leleina o lau upu manuia lenei atunuu ma lona faiga mālō alofagia si o matou atunuu o Samoa ma lo latou faiga mālō auā le fa'akoeina o lou tamā'āiga o ai ua ala usu i lenei tāau i le loi mata maligi ona o le maliu ma le oti seia e fa'amafanaifanaina i latou o ai o mama'i fa'amolemole iai lau fa'amalōloga iā te i latou fa'amanuia le alipule ma lenei ala leo ua faina o moli tofā o lou atunuu tuafia o lenei lalolagi matou tatalo iai lou aga lelei tatou ma oe lenei aso manuia i mea uma matou te faia ona o lou lava suafa iesu fa'aola ua matou ole ma tatalo atu ai nei amene amene o le faitauina o le afioga pa'ia a le atua o le amaua le tatou tusi faitau lenei taeao mai le feagaiga tuai kalamo se lau 2 ma le valu o te faitauina mai le faiupu muamua fa'agata i le faiupu e ono kalamo se lau 2 ma le valu o te faitauina mai le faiupu muamua fa'agata i le faiupu e ono fa'afofoga mai ai le faitauina o afioga pa'ia a le atua amu'ia i latou uma o e matata'u iā Iova o e sa vavali i ona ala aua e te'ai i mea galue ai ou lima ia te oe le manuia e ia te oe fo'i le lelei e avea lau avā pei o le vine fua tele mai tonu o lou fale o lau whanau e pei o le tama'i o live e vangavagai lau lao ai fa'auta fa'apea ona manuia o le tagata e mata'u iā Iova fa'amanuia mai Iova ia te oe mai siona ona e iloa atu lea o le manuia o Ierusalema i aso uma o lou olaga te iloa atu fo'i le whanau a lau whanau ia Israelu le manuia talo i le agaga o le atua e fa'amanino ma fa'apupula fa'amalamalama i loto ma finagalo le uiga moni o ana afioga pa'ia ma ia tumau iā te ia lona lava vi'iga nei o i le fa'avavau maua se fe'au mo tatou lenei taeao mai lava le tusi sa faitauina ai pia fa'amaina le faiupu e tolu e faimamatua o lenei taeao e fa'apea lona faitauina e avea lau avā e pei o le vine fua tele mai o lau whanau e pei o le tama'i o live e vangavagai lau lao ai e avea lau avā e pei o le vine fua tele mai o lau whanau e pei o le tama'i o live e vangavagai lau lao ai e le taula e ia le ma'ao sofia i le tofā fa'ale tala lelei Samoa e anga o le tofā ua leva ona fa'afulu i le tusi pa'ia ma le tala lelei e le o se mea fou fo'i lau fa'afogaina ma tauauau le lasi ma le atu lasi o le ape'au ma le ape'au taumolimoli o le tala lelei i le aso ma le aso e tai ona o le tusi e ola pea e puna pea e malosi pea e fou pea e avea lau avā e pei o le vine fua tele mai o lau whanau e pei o le tama'i o live e vangavagai le lao ai tusi lenei o salamo o le tusi pese o lo'o pepese ai le lotu i utai ai totonu o le malu i Ierusalema kasi lenei vaega o le lotu i utaia o le a'oa'oina o a latou pese lagi fetalia'i e vi'ia ai lo latou atua e pele i loto o tagata Isaraelu a latou fatuga ma latou pese lagi fetalia'i le ala lea o fea e alo malaga i ai tagata Isaraelu e sa vavali se ala mamao ma lagi fetalia'i a latou pese latou te manatua ai pea lo latou atua latou te manatua ai pea le alofa lavea'i o lo latou atua e avea le malie ma le oa o a latou fatuga e ala ai ona fa'amemelo i a latou pese ae ao'oina lagi petalia'i a latou pese ona latou manatua lea o lo latou atua e avea o latou pesepesega ma lagi petalia'i e fai ma fe'au moli tofā e moli o'o i o latou loto le alofa o lo latou atua
Le sa faitauina, le pese o loo momoli mai ai faamanuiaga le atua i lona nuu o Isaraeli. O lo faamanuia ai le atua i totonu o aiga o Isaraeli. O lo fataoto ai e le atua se alafua o faamanuiaga mo se aiga e matata'u iā te ia. E faapefea ona iloa se aiga ua faamanuiaina. Ioe, e iloa i le tinā. Pai mai e pei o le vine fua tele mai. Ka ta'u Isaraelu i le nuu o le faamanuiaga. Le lau ele tape ai le suasusu ma le meli. Ai tea, o le vine, o le nuu o vine, o le nuu e mau ai vine sua malie e pei o le meli. Lea ua pai mai upu o le pese i le nei tae ao. E a vea lau a vā e pei o le vine e fua tele mai i totonu o lo fale. Ioe, e tape mai le tinā le manuia o le aiga. E tape mai le tinā mea le lei ma mea sili. E mai ni koi upu mua. E a pai, tau te mata tau i le atua. O ai te tau ona mata tau. O le tamā. A o tau tamā, a pai tau te mata tau i le alii, ma sāba mali o nana. O na avea leo lau a vā e pei o le bine e fua tele mai. O lau whanau fōi e pei o le tamā i o nive vanga ma ngai lau lao ai. Ai se ae pātu sai le whanau tamā i o nive. Ioi. O le olive na te au mai le fia i lau loto. O le a le mafatia ma tinga ina i te au ma ngā duenga. O le whanau lava na te au mai le fia i lau loto. A tau te au mai le ola fau. A tau te au mai le manusi fau i a te oe tamā. A le whamanatu fo i lea mo i tātou le nei tae au fau. Ia mana tua. E whamanuia le atua i lo ainga. E whamanuia le atua i lau ngā ruenga. E whamanuia le atua i lau pisinisi. E whamanuia le atua i lau e kalesia. E whamanuia le atua i lau nu. I lau atunu. Pe a whai tātou te māta tau i le atua. A whai tātou te māta tau i le atua. E a vea lau a vā e pei o le vine e fua te le mai tutono o lo fale. O lau whanau e pei o le tamai o libe e vanga ngai lau lao ai. Amene. Umau mai o mātou lunga lo le manuia, ma le file mu o oe le atua lo mātou tamā. Le file mu moni o Yesu Keriso lo mātou ani ima lo mātou paola. Ma kutaina i mātou e loa nganga pa ia. Ne io o le Father vau lava. Amene. O le nā ua whaafonga tātou atunuu i le tātou sauninga lotu le nei tai au. Ia na taita i lea le sunga i le whawhengainga, Reverend Yoapo Whanamaitu Asiata o le Kalesia, Philophilus Church of Christ in Stokes Valley, Wellington. Ia mo le tuai le whawhetaitele i lau sunga i le whawhengainga. Ia tu sai o le tātou sauninga lotu ma le upu fola le nei tai au. Ia tō matau ina i foi, ia ma whamalosi i foi. Ia ma taita i atu i foi ia tātou atunu i ngā ruenga ma whaiwalo whiri mo le yaso. Ia i anu mo le mana le upu. Ia uāri whenga ia le atunu. Ia i fuafuanga le awhenga iai. Ma alo whaaftai. Ia mo le upu fola. Ia manuia fo le yaso i fuafuanga le awhenga iai whaaftai. Whaaftai tele lava. Luas fultoro minuto te aine le fitu. Si fonga la mua Wellington. Ia le ingo le tua. Sa vali o Kiriso. Ia ona whanga solo i leo le tātou Polkalame. Te vivi atu
ia tu maulo vira e whaavavaulama mato te vivi atu Yesu ilo mamalu io vavena mamana uava ia io mata ia via i pea Yesu olo suafa ia tu maulo vira e whaavavaulava ia tu maulo vira e whaavavaulava ia tu maulo vira e whaavavaulava. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E le aia se whai ngā mea e asa ma se lape. No. Le jo fa fianga le te mo le tai ao le wa afatonu lava le tulai fitu ia to fa talo fa to ile pa ia mo le maro le tatu tinu mo le fa fonga le tai fo ma lo so fu ma nui ma lo fo le langi ma ia vi le lo fa ma le anga le le tua fo le so fu la le tatu tinu ia mi se fo se o la fa nga luenga ia wa fo le tatu ma ftanga le ia so i pe on sil fi o le so ia o le so fa na o le tatu wala leo le
tolu se fulu tausanga ea o le si ufonga o le laumua mai lava le tausanga e tasi le afe iwa se lau iwa se fulu ma le lua ea o le aiai la su inga o le tātou proklame o le nei aso ea o le nei taimi ea tanuai ea o iei fu i tātou tala mai Samoa ea o leo le afa afonga lo le tātou atinu ea i tātou tala mai Samoa ea lea o tāpena mai ai ea le sunga ea tā sesa lamsam ia ona whaawele o le tātou proklame, ia e pei ona whailo atu, ia isu ingo le tātou proklame o le nei aso, ia ua fo i whaafonga, ia ma le mai mai le tātou atinu si ufonga le laumua Wellingtone, usi mai le whaafonga, ia tātou tala mai Samoa. Toi whaatalofa le tātou atinu o ngā tutono nei vai aso, ai usi mai le whaafonga se whaopoponga o tātou telefon mai Samoa. Wa tali le whionga le minister o le mtanga le wengon se fuamano loina, e nisi o vaenga na vasilingi ai a sui fai pulu le mota, leo o nanga le whaonga ai no lana se leni o whaata atia matu ese, mai le paketi wha le tausanga o lo whaatala loina. Na toi whaamanatu e le whionga le minister, le whionga va lasi lua pitu whanua ta fitu sele, le tele o whaamama a venga le mtanga wenga mon mamalua le atunu. Mai o le tele o ia whaamama a venga, e se e mai le whainga malo fau, wa mai a whaata a te tia e le whainga malo tuai. E o nisi o ia whaamama a venga, e au fiai le toi whaapa lea mai le se furu tā la o le tau i vai e le fau mai, e le valu tā la mo i la tau mai le se furu ma le ono tau sanga le mātutua, e o atu i le ono se furu wha tau sanga le mātutua. Mai le pepe i le sifurma le 5 tausanga le matua, e wa ai fua le fo mai, wanga na ai le talavai e te tongi le tangata la via. O tina fai le lele, e wa ai fua fo i le fo mai, au le au pensione, e wa ai fua le fo mai, ma maua fua fo i alato talavai. E le vaenga le maisuka ma le toto mawalunga, e siaki fua fo i le fo mai. O nisi o vaenga o sila i le fionga le minister ma le mtanga wenga i faa le leia, e nei e tofu ta avale fale mai wha i tu malo, e le ngate fso swani mo le au whai ngā ruenga, ai wha pe nā whai ngā ruenga mo mia. O le fale mai wha ma mātoto nsau no le whionga le minister, o le masina fau le a se atu e lona fale mai fau o mai a fausia, ai taunu mai le masina se te ma insinea, lantou te wha pipi i na masini wha ma mātoto e lua se fulma le lua mo mtu tua, ai iwa masini mo le fale mai tu sivi. Sau nova lasi e o atu le fase la wiva se fuma le 5 i le 5 se lau tangata Samoa. O mai alapta i e fo mai e wha ma le toto. Peita e la tu te le usta i lava. Fanto ao o atu lava niso le atu no. Pe ao o ina tinga ina. O le temi nei se la uono se fuma le 5 mai o lo wha pe o ni wha ma toto e tai whai le aso. Ai mai le tausanga e lua afe ma le 5 o mai le tausanga le nei lua afe lua se fuma le lua. O mai te wina pēr le si tia o le whai numero tangata wha ma mātoto i lo tātou atu no. Sila le mtanga luenga i wha aluina se isi ana tupe wha anganga mo le tala wha atatau o tua le tupe o le lua afe lua sifurma le lua afe lua sifurma le tolu. Mo le una ia leo porkalame le tau mafa pāleni o no le afuanga tonu lea o le tele o le mauwha mai o ngaunga o tula i mai ma vave o mai soifua o tangata Samoa. O le fontanga le kapeneta le whaka lua sifurma le valu, na whātau te ele le aso lulu aso sifurma le valu o me lua fe lua sifurma le lua. Na talano ina ia le kapeneta le pepa o le whaka lua wha o ono, ma wha maunia i lona tūlanga o au te tele whapea. Le suesu enga wha su e tusi whapitoa, po le investigative and forensic audit. O ati na e te tele na filifilia le whainga malo te ruai, e le vea i lalo i le suesu enga, ma sa whatu peina ele malo sa moe tausanga o mawhae. E au fiai mua, ma le wa lele wha avao malo i ti avea, o le tuwhaina o le tailima se fultala mo le National ID, o le fausi eina o le whalitani malo le Sheraton e apia, o le lisi ina mai o le wa lele a le Samoa Airways, fausi eina o le whalipui fau i tan malalau i polu, ma le whalipui sa vai. Le fausi eina le officer fau le nupi whai sa le lolonga i sa vai. Fausi eina le officer fau o whainga pālota. O le poloketi o Samoa National Broadband Highway and School Network Project.
O le whata tia ina le manawa le ele ma le toso ina o le waia. O so ta inga wha teknolosi a ngai le motofono ma le official kabineta. A toi ma le kloketi o le fausia ina le wafu i sa titoa. O le whaalawelawe leo le waa fōle na whanua lena paulia ina ngā te iane o san lolonga. O le system mo leo inga la fonga po le tax invoice monitoring system. Whaantasiai ma le whaata wina ma le sui o computers fōle matanga luenga o ngā luenga. Whela ua inga māti na SS. O le whaata wina o ta avale lua matanga luenga wa onga ta alonga maanga nuu. O le wha elitasi ina o whale la taima sa matau mai le lua afe sa fulmaliva. E le lua afe lua se fulu. Fōfu atu isi tu malo le atu nuu ma le wha o ngai no tupe le EPC. Mo ana whaato sina po campaign o le pālota. Se fulmale ono o le wha o ngai no tupe le malo mo le pālemia. Ma le kāpeneta ma le whaamasino sili. O le whainga malo tuai. Pesa wha o ngai nei lano le Civil List Act. Ma isi lava tula fono tala whea ngai. Se fulmale fitu. O le sue ina leo le whaonga ino tupe le malo e tusai ma tula fono whaatonu tonu matala whea ngai. Se funma le walu, o le whaonga ina le unforeseen ma le unauthorized e tusai ma whainga whaavaya le whaonga ino tupe. Se funma le iwa, o le whaatino ina ma le mata i tuino whainga whaavaya o tau a whonga. O lo whaonga ina le pūlenga o whela ua inga le lau ele le LTA. Ma tanga ruenga o ngā ruenga. Whelawa inga māti na ese. Fantasia malimtanga luenga o fisota inga ma whaamtalanga wha teknolosi. E le whaatino ina o le konkarate tau awala. Ma fisota inga wha teknolosi ma isi. O le vaenga luan tano ina le kāpeneta lana whauntanga. O le suesu enga leo le misela ma le whaonga ina o se lenia le malo whaapaanga whainga whaavae. O nei tu ai ngā whaalewe lave. Sue ina o le koviti ma le whaonga ina tatau o tupe le malo. Ma ana pā anga whape o loa sa a wina mai fisoswani. E fisoswani e whale mai pe sa whaatino ina ma whaonga tatau. Lua se funma le lua. Ia ilo ina uma whainga whaavae ma tūlanga tau tupe a whaalapo pitonga uma le malo. Ina i o ngatasi ma toi whaatūlanga ili lei ma tala whea ngai. Lua se funma le tolu. Ilo umamtanga luenga mwhaalapo pitonga. O lo vaia ma pūlea tūlanga tau tupe. Ma le mata i tuina o tūlanga tau il te mau ainga. Le whaonga ino tupe malona vainga. Ia mauti nolo ma losi whainga mai se vainga whaasu e tusi whaapitoa. O le soha komiti o tupe al kāpenete vaia le ni ngā ruenga. Le eita i te ina le minista o tupe. Le sunga mulipola ana Rosa Ale Molio. Ia ngā lulu e so tau au, ma le whaalapo pitonga su e tusi e Samoa. Whaapea ma whaalapo pitonga tū ma oti e anga waa matala whea ngai. Lantou te langolango ina le ni ngā luenga pe a manao mia. Whaatasi e ma whaalapo pitonga lo i e Samoa, le Samoa Law Society ma isi. O le se furuma le lua le pō na a matai le toi wha o popo le isi whawa yaso. Mō polo inga o le whaavilawe tup whaafose o sa mō ono o le whaamai o le koviti. O le whawa yaso le ua tuu tāle whea ngai le lei malona mutaanga, ai a matai lua ma le aso mō mua au kuso, le ua fōfue toi te tala i loa tua oi whaavao mā lo. Mō whe malanga inga masani, a o le i pepesi le whaamai o le koviti laulangi. O le fionga le sui palemia le fionga te vanga Josefo Ponifasio, na ia fonga ina le i unga le kāpeneta, mō le no fosile fia le atu no. Ai le talalata mai mō le whaama i Samoa. E tō se lau lua se fulmaliva i lantou na pēsia i te tonu le aso se fulmaliva Juni. E o atu i le aso lua se fulmale ono. Ba wasi tia lava le au whae tangata Samoa fia mai le aso se fulmale fitu me. I le se fulmale whaafe iwa se lau maletasi. O lo tu mau i lantou ma li liu i fua atu le reporti le to lua se fulmaliva. Tō tasi o lo tāo fia le mautanga se ngasi mto tua, le hei se tasi i le potu tinga ina. E mai le se fulfa hafe iwa se lau malitasi, e tō se lau lua se fulma le lima i lantou, na malanga mai fafo na a fia i siama. O tala fawia mo le ne yaso, manuia le atoanga o le tō se fultu sanga, o le tautua a le se ufongo le lau mua, o lo whātu teia i Porilua i Wellingtone.
Ta alofa lava o telefou mai Wellington i le au nanga le nei le si fonga o le laumua. O le tala mua sili atu i le 8 miliona ta la i le tupe a whai o le a whaaluina e pulenga whaafale mai o i tu malo New Zealand. I tau mwhainga e tau whaai titi ai le o umi o lisi whaatalitali mō mai o lo o fia whaia ni whaata whaapitoa e au fia ai MRI o CT ma ultrasound scans i tu SS o le tunuu. Na whaalia mai e whaapea e matua ma tau tia le tūlanga o lo o iai le o umi o lisi whaatalitali mō ia au nanga whaale soifua malo loina. Ma fua lea ona o le ulua i lua te usanga o le o mai o le whaamai COVID i New Zealand. O whainu mela whausa whailoa mai le mtanga luenga le soifua malo loina wailoa ai o le sefuru ma le 5 mai le lua sefuru o pulenga whaafale mai tu malo po DHPs o le ao lātou whaaluina se vai ngā tupe tu whaatasi e tusa ma le 8 ma le 1 miliona tā la mai e lātou vai ngā tupe o ngā luenga o le whaamai le tautanga nei e whaiai ma whaatino ia ni whaata whaaupopo ona o le māwalunga o le manaonga o loo iai le teimi nei. O lau whainga o pito mawa e mō lea whaamoe e 2 miliona tā la lea o le a whaalu le pulenga whaafale mai tu malo o Wellington o se vaenga tele o le seleni o le a tutongi nai company tua e lātou te whaia ia whaata o mai. Peitai na whaalia mai le pulenga le DHP o Wellington e ui o ia fuafuanga ai mauti no lava o le a le mwhai o na whaaititi ai le umi o le taimi e whaatalitali ai nisi ngase mō lātou tonga whitinga. O isi whale mai whaaitu mā no e te tele se leni o la whaalui nai mō le lava whaamoe tāsi o counties Manukau whaapea mā waite matā. O isi whale mai te tele whaaitu mā no o lo whio lolo hoi e le o matua o umi na wā lātou lisi whaatalitali o lo iai. Whaalia whaapea o le se leni o le a whaangaina mō ia ngā ruenga e awala mai lea i lalo le lua se lau warus fu 2 miliona tā la le ana pāsia le tala o tu o le tupe i le lua afe lua se fulu mō ngā luenga toe whaaleleia ona o le whaamai COVID mō le tolu tausanga o sawalia nei. O le whaaiunga i le whaangaina o ia se leni e whaia lava e le pulenga whaafale mai la tau. I le taimi nei e toa se furuma le ono i stangata ua maali liu ona o le COVID i te tonu o New Zealand e tu sai o whaamaunga mai le mtanga ruenga ale soifua maroloina. O whainu mela sa tu ina mai mo le asona nafi, wailoa ai e valu afe lua se furu valu le a whainga o isi mai fau COVID se furu iwa sa whaamawina. E tolu se lau valu se furu tolu tangata sa tau fia i whale mai e au fia aile to fitu i vaenga o mai ti ngā ina. Nā whaalia mai fōi e whapea o le māwarunga o mai fau mo le aso lua anu nafi e le o se mea e whaau pole nai ona o le sa whenga iaile tunu umalo naso malo lo le ana umi ai le whaai unga o le mai aso ua mawae. O maliu e pei ona lipo tia mai ana nafi ua o atua i nei i le afe wha se lau walu se whuruma le walu le a whainga o tangata o maali liu di tono New Zealand ona o le COVID se furu iwa. Ua si tia mai le lua se lau i le lua afe le a whainga o tupulanga talavou o New Zealand whapea ma se pānia o le a mawhai na whe mala ngai ma whai ngā ruenga ai i atunu e lua ina ua maia i le whailo inga le wā o le tamaita i pāmia Jacinda Ardern ma le pelestene se pānia o Pedro Sanchez i le ai o Madrid. Whaaria mai e Ardern o le si tia o la whainga o tangata i mawhai o na tā whawhao ma whai ngā ruenga i tu tonu o tunu e lua e atangi ai le malosi ma le lelei o loo iai le vā whealoa loa i o New Zealand ma se pānia. Whaaria fo i le tamata i pāmia o le la ua whailo inga ma le pelestene se pānia o se awa noa tā ua lea sa tala noa i nai hisi a wala e ma whai ai o na sanga wha malosia ve sota inga tau fe whaatau inga ma le ngā lulue whelangolango mai o māloe lua i ma tā upu e hao ngā mōta ngata. E le ngata la ina sa talo no ina tai o malo e lua ma tā upu wha i tūlangi i Asia ma le Pasifika ai sa wha pe fo i o nā fia i e tala noanga le taua o lo whaia i Ukraine. E o mai le vāluanga o le masina le nei o Iuni
E nā o le 10% ua taunuu mai o tangata ia sa whaamaonia o lātou pe mita I lalo o le visa whai ngā ruenga e malanga mai ai e tā whawhao ma whai ngā ruenga I te tonu o New Zealand. E pei ono si le fia na amata mai I le asos fulwhao mati o nā wanoa le visa whai ngā ruenga le nei mo tangata I e tunu I whawho e tāro sanga iai pe a whai e fia asi e si mai ma whai ngā ruenga ai I nei. Sa iai le wha moi o lau whai bisnisi a maise kompani e pulea ngā ruenga o le ato tele tangata e malanga mai ai I le nei visa e fiso swani ai I le uti e tangata whai ngā ruenga o na o a fianga o le wha mai ko viti. E taru mai le taimi se ia o mai I le asos fuma le whao iuni e se fuma le 5 afe ono se lau iwa 5 le a wha I o taru sanga I lalo o Leopold Kalame ua tu inatu I le mtanga ruenga o fe malanga inga po le Immigration New Zealand. Mai lea o inga e se furu afe se lau fas furuono ua wha mao nia I ala tu taru sanga ma ua ai I le afe ma le 5 se furu wha lea o inga o tangata na ave ia ia visa o lea ua taunu mai I te tonu o le tunu. Whailo mai el te mai tai pule o le vaenga o le tua oi ma visa I te tonu o le mtanga ruenga o ni Kaula Hawk e whapea o lo tamo whai I le mtanga ruenga ina ia whaanati nati I le ilo ina ma le whaia o whaai unga o ia tāro sanga uma mai o le teiminei o le tele lava o tāro sanga e o I fuma le wha aso o lo wha ngā yo ia ai. Ua whamaunia I se tautonga whaapitoa na whaia nafi e le aini tūlanga e masalo mia ai I le maliu o stamai tai le ana maualo na tino maliu I le whangaloa o le Cow Bay e le mamau ma le pitanu o Miramar I le awa uli o le songa o fua. Na I loa se tasi ia le tino maliu o le tangata le nei po le kuata I le tasi I le awa uli o na lipo tia ai lea I leo leo. Whailo mai leo o le ua maua le ingo o le nei tamai tai ai o lo o tawhia le tuina mai whaalawa I tele o lo na suafa I le teimi nei. O lo whaatarso ngai nai leo nisi sa wa ia le nei tamai tai ai maise I le Heart Valley I le Paulest o nai e fia I loa ai ia mea sa whealua I ai o ia a o le I umalo na ola. O le nei tamai tai ua whaamatala ina mai leo e whaapea o se Maori, luas furuwaru tau sanga le matua e wha umi lona foitino ma e o I tau aule umi o le o lona laulu lanu liuli. Na maua leo lava manisi mea tō tino o le nei mawhine I lunga o ste pusi maa I le mga ala o le Cuba Street I Pitone o lo o Masalomia na tu ua le nei tamai ta I le pitonu o Stokes Valley I le fiafila stonai ma o tuai I le matawhanga I Pitone. E eis tangata whaamatala upu e whoringa mai ale o se Malaysia po o se Indonesia o loo te te I mōrianga o whaia o tua inai o ia I lona fia I se whainga soli tu la whono o ni tāno sanga I sili atu I se lau 5 se furu mō tangata mai whafo I lalo o le polo kalame mō tangata suru whai. E 5 la whainga o mōrianga o whaia whaasanga I le tangata le nei e ngō ia no rule dua Asman I lalo o le tula whono o whe maranga I ngā New Zealand. O lo masalumi ailo na tu inane o ni whaamtalanga pe pelo mo le sao I se tangata ofisa mo mata opu tau tangata sur whai. O na nafi lena umai le taimi sa tau fia ai le whaalawa I teleina o le ingoa o lea tangata ma o lea ua whaatulanga o le atulai o ia I luma o le whaamsinonga maa o lunga I le masino novema e tali I o na mōrianga. O le mata opu le nei o lo I ele telu tununga o le ofisa o whe maranga I ngā New Zealand e a fia ai la fa inga se lau 5 sfuma le valu o ni tau sanga mo pui nga fa abitoa le malo New Zealand mo tangata sur fai. Ma o ia tau sanga unga e pei o na maita wina le mtanga aruenga e tele lava ina tutusa ia fa upunga ma mafua anga. Fa alia mai e suisi nia o le ofisa o fe malanga inga sa masalumia le mta upule nei ona o le tele o tau sanga e winga tutusa o la tu fa upunga ato ai mafua anga e fia ave ai ia tangata ma tangata sur fai. E tele tāru sanga ua toe awe itua e au fia ai tāru sanga e onus fufitu ua toe awe itua ai le iwhaia i aini whaai unga. Ai tele ho is tāru sanga ua fiu e te tari tangata e whaatara noa mo lātu ma tā upu ai ua le pa au atu. Tāru sanga loa a fia
e mai tangata Malaysia ma Indonesia. Ua lata i le tolus fulima feta la le tupe ua maua i le alofa tu lai o tangata mo le tina lea na fasiutia i kalai estete i le awa uli le stona i na te nei. O le nei se leni ua fua i atu le mamaru le tunu o e awala i se i tu lau i lunga o penga o fesota inga te le wawave na whaavaina ina ua tupu mai lea whaalave lave. O le tinana mo liu e sua wha ia Laisa Mariah Waka na oso wha ia se li i se naifi ma manua ti ngā ina ai. Mai na silinga tau mwhai ngai lave ina o ia ma liu ai lava i le mea na tupu ai lea whaalave lave. O le nei se leni ua wha maa popo ina mai i le alofa tu lai o tangata o le tunu o le awhisoa sani i le to'rua o le nei tina ma le la whanau e to'a whaa. O le songa fua na tūla ia i luma o le whaamsinonga i kalai estete le li e tōtus fulfitu tau sanga le matua ua mō lia ai i lea whaalave lave o lo tāo fia le whaailoi na mai o lona i ngoa i le teimi nei ai o le a o ane o ia i le whaamsinonga mā o lunga i kalai estete i le aso sa furu lima o Iulai. Ua whaamaunia mai e le ofisa e pūlea awala de tele o New Zealand le waka kotahi o le ala tau si itia le sawa whaatu la whanoina mō ta amale i lunga awala de tele e maise o le awala tele fau o le Waikato Expressway i le valea o Hampton Downs ma Tamahere. Whaelo mai e le waka kotahi o le masina fau lea o le a amata ia na whaamamalu ia le sawa fau whaatu la whanoina mo le awala tele numele tasi mai i le se lau kilomita o lo o iai le teiminei i le se lau se fulu kilomita. E mafua lea, ona ua talitonu le mtanga aluenga e ngafatia e le awala faule nei i e tūlanga mo mia mo le saunga le muu i le sawa e pei ona fua ina. O lea tūlanga e langolango ina malo si fo i e le mtanga aluenga o le leo a maise o pūlenga wha ai tū malo a toa ai fo i matangata Maori. Whaalia mai e le ofisa le leo la tau te langolango ina le fuanga mo le fua wha tau fau o le sawa wha tangaina i le tūlanga le lei o awala i vaenga ese le tunu e pei o le awala faule nei le Waikato Expressway. O le asos futolu lau i ulai, lea o le a amata ai o na wha amamalu le sawa faule nei e se lau se fulu kilomita mo le nei awala tele i le tūmano le Waikato. Ua maua i le koviti i leisi fo i tamata alo le olopeleki a sauni ai mo le urua i ta'alonga whaitawina i le vāma le aua aialani i le asto nai. O ia lea o Will Jordan, lea ua mautinoa o le ale mwhaiona ta'alo i le asto nai. Ua whaapopo atu i a Will Jordan i isi sui o le olopeleki ua maua i le koviti mai o lo whaanopo e se i le teimi nei. Lea au fia ai le whaia o ngaulu i a Ian Foster, ai whaapea le whaia o ngalangolango o John Plumtree, ma tama to lua le leinei tua o David Havili, ma Jack Goodieu, ua maua uma i le COVID-19 furuiva. Whailo mai fo e whapea e le ito leni la so lua nafi le first five o New Zealand, le li i orichi ma unga, ona o se whaale tonu i lono manava, ai ua uma lana suenga sa whaia o le COVID-19, ua ilo ai e le o a fia o ia le wha mai. O la tau uma nei o le olpeleki, ua maua le COVID-19, e le o toe whaatasi ma le au i le taimi nei, se ia au lia le asto nai le taimi o le ta'alonga i le malai o le Eden Park i Aukilani. O tāpenanga le olpeleki mo le ta'alonga, ua whaafoi ina i le taimi nei, e li whaia ongalangolango o Greg Feek ma Brad Moore, mai o lo kesoa sani i aile li o Joe Schmidt, le asa whaia onga ia aialani i nai tausanga e le ima mao tele atu. E tolus fulu ono la fa ingo tamata alo sa filfilia o le olpeleki, mai sa whaia sa lato camp i Northland i le vaias o Tarwai, ai o le la ua fo iana i Aukilani e sa uni ai mo le ta'alonga whaita wina mua le nei tausanga i le vā ma le Ausii mai Aialani. Ai o le awa Aialani mo lana ta'alonga mua i New Zealand i le vā ma le olopeleki a Maori i le poana nei, o le a kapetenina e se alo Samoa, o le lii o Bandi a Ki, o stasi na amatala na ta'alo i counties Manukau ma Aukilani, ai ua lewa o na nofo ma ta'alo ai i Aialani. E ma le talafa aiu,
O le so, ua ato ia le tau sifuru tau sanga o le tau tua le tātou ala leo whaasara lau le nei, le si ufonga o le lau mua I Wellingtone. O le sauninga whaamanatu le nei aso tā ua mo le tātou whaasara launga le nei, o le amawhai o na whaafonga ma sila ma ia le mo mano le tātou tuno I le tātou ala leo le nei, tasi o ono te tasi wha mo, I atoa I fo I ma tātou ala ata I lunga o fisota inga tele mawave le Facebook, ma le YouTube, I ai whape foi ma le tātou app I telefoni fe awe hai. O le atu sa o atu ia vaenga o le tātou whaasara launga le nei aso, mai le mauta o le Man Gavin Community Hall I Porirua, a mata I le itulai se furu I le taio nei. Ia ai tau ina manuia lau whaafonga tāpui mai, I le aso whanau lona tolus furu nei o le leitio le siufonga o le lau mua. So I fua. Ia, ma lo fa tai o e fa fonga me tau tua si fonga le mo nei te mo le tai au le toi fa mi luti on tale o le valu. Ia, tu tol va te tonu a fonga me le tonu mai mo mai le swing o tato por kala me le fu tai au. Ia le mele ia te loa ia pa ia tu fa ta lo fa me ia tu le as fo le lo fo le tua. So ngai fa finga ngam fa le tua tu pu mai o le tonu ia le tu pa tina na fa na foi. Ia mai o mau mai fa sa lango e tonu mau ta lo fa lava. Ia ole so luas furu iwa ne yo yuni. Tau sanga lua fe luas furu male lua. Ia ole swinga na tato por kala mele so. Ona le weil fa mo o tato fa sa longa le la tu sa o mai le fale le la fa ia le fam la tol tolus furu tau sanga taluna fa vai si fonga la mo Wellington. Ia ma lo o mai le taia. Ia, mo ni va tai to fue. Ia ole as fia ne tato. Yo e. Yo se as fa na wa tau fia. Ia mo ni lava. Be fu la ne ya so le na e tau. Ia le ai fu swinga tato proclame I ne ya so ato. Ia sa o lava. Ia ole fa pula tu la tato por kala me ole so. Ole ala il fa mo e talo le valu, ole fa fonga mai le. Ole fa sala longa le la e fa fonga mai ai. Na tatala no ia el tau tuar si fonga le lo mo tau sanga te siva I valua. Ile so luas furu I vo yuni. Ia e tu la tol fa sala longa na ia mai alo. Ia ona tau fa fonga mai pele I fa sala longa le la tau tua tu ile le usatas. Ia ai e fai ama kolosi atu I le fale le la fai ai ia le fa mo le asonde. Ia na mai ele o tatou fa sala longa. Tau tu la vai le auli. Ia se ia Salote ua por sfulua, por te sfulua. Ia mai, a mai fa sala longa mai le loi. Man give it ho. Ia na, o le tele la futa to proclame, ia le tu sa mai o le hole o le fata ina le fa moi. Io e. A mole si le fie fol tatou tunu. Ia ne te ua yeise si sua tuele I yeise na tu si vala udia. Ia ona ua umana fa no mela, umana ulau, umana foa mai la to iai. Ia o le mea nai whaafatai tele lava ia lo tau taria ina o le tau tua si fonga lau mui mauta malawa. Ia mai se lava nei mātutua, lo whaia pele whaiva o le tāpuai, ia renga teilea, ia me umolo tau wanga le leile nei tau tua. Tau tonu fo I lewa tā mai e whaau le. Ioe. Le ngā luenga na amata I la tau le tasiva I valua. Le wo o mai le luafe lua sifulua. E wa sui a tole au waa. E o for komit fa foi ia te tonu pena o le tina malo lo pensione le io e le ia ai fa malo fo ia I la tou I le tele o tau sanga mo vai na la tou o mai le nga luenga a mata mai lava le tasiva I valua sau e lava le wo mai lua fe lus fu lua e tali tonu fo fa mo mo ia o le to tele o I la tou ia po nisi o I la tou o fa I la fo longa io e le tua fo I la tou na le ia so I lo la tou a nganga Samoa ma le loto Samoa I le atina ina o le nei tau tua le utato mai wha au ia o ina inoa pe a umino na malmalosi o tu le stol su tau sanga ua o le ai tatou sui fo tanga tawhai ngā luenga wha au sa o le tatou tunu ai fa fetai ai au fa fonga o to lo fa longo fa fonga mai le atina ina o tatou le tio nei ia le utato o dia mai le tonus furu tau sanga I le tai nei ai manatu tu jol va amal fa fonga ngale tunu ele leo na usi mai alfa fonga o le so luas furu iwa unit tau sanga te siva iwa lua e ia ili fa sala launga lea la auto fa fonga mai ina tatala no ia ili tau tua si fonga le la mua I Wellington tuino tau pa ia malo tau malu sa ma fai ngai le au fai ngā lue ngā le tua a inga e fia o le tunu a e tainane fo I fale o polo to finga
Fale tua masa wao ta mai tai masa ta mai tai o le tunu. Maso se Samoa I Aotearoa. Ma tau te falo fatu ma fatala fatu ile nei tai au va pitoa le uluai tai au ua langona ai le usi fonga Samoa o le alangona tu mau pea I to tonu Aotearoa nei. Mai pe lava o na masani ai I lo soifua e mua lava le whaafitai le tua. E ave lo tātou whaasau I amanuwao ma whaafo I le viinga I le tua I lana pule whaasoifua ua mawhai o na umiai lo tau soifua e whaapea fo I lo mātawona. I le nei lava tai au tātou whaafitai e whaatasi le alofa ma le anga le lei o le tua I na ua mawhai o na whaataunu uina le nei wha moe ua tini pā oai fo I le uto e pe o le upo I le whaivai o le whaiva ta palenga. Tātou tā pua I whaatasi si mai alau whaafonga le ataitai le tātou sauninga I le nei tai au e le sunga I le toe ina le sunga I a setu masina e whaafo I le whaafitai o le viinga ma le whaamanu I lo tātou tua. For our English listeners this morning, it is a pleasure for us to say talofa to you. And as usual in our customary, in our way of life, our Samoa, we always return of thanks to our dear God for his love to us, that he looked after us until this special day. So be with us on a special prayer this morning, which will be under the leadership of Reverend Setu Masina to guide you and us through bad times in life. Kalo flava le pa ia ma le malu Samoa lo fa fonga mai le nei sauninga pe on sauno ia le fionga ia tau I le malifa o te val au tuai pe on tofia o te taita ia le nei sauninga lo tu fafitai sauni mai a se tatu ta pua mo bi ia le swafa lo tatu tua le te male alo malengang pa ia o la so le nei wa faia Jehova ia tatu oli ma fia iai Tato wifo matatalo. Yo vaile tu soifua. O matau sauni atu le ifonga ma le taulanga whaftai lau fio I to tonu o le nei potu lai titi ma le puma mo. A o lau fio o le tupu ma le li oli. Na e whaia le langi ma le vane manimo ma mea o lo tumu ai. Na e ngau sia fo I le lalo langi ma e tu iai mea ola ese ma le tangata e te tupu ai. E mawalunga lava lau fio ma sili ese lo suaf. Ma e te tau I tangata uma na watu whaalo along sili. Ma te tau mo lau fio lo mātou tupu. Ile nei lava tae ao I tutonu o le nei potu whatau waa. Wa mātou talitonu o lo e a fio ai. A wa o lau fio. O lau fionga na ala mai lo walo o Yesu le Keriso. O le mea o iai le to olua pa o le to tolu o na lo suafa. E loto lotoi ai fo I malawo fio. Le tuai, whawhetai tele ono lo whatasi mai le nei taimi. Whawhetai atu ono au mea lofa ese tele, wa ui mai au wala whale longa mo mātou. Whawhetai atu mua manoa sa lilo iai mātou, e mawhai ona mātou pai iai. Whamalo le atua, ono lo le amana I olo mātou whangalo I lau fio pe a mātou maua ia mea lofa mai a manoa. Whaftai lava lo mātou tama. Ono le nei a manoa ua maua ai e tangata Samoa. Ono tāpua I atu whatasi ma mafuta malawanganga I le nei tae au. O la mātou o lenga whapitoa I le nei aso. Ia e whamanuia le nei sauninga a mata whailonga ina o le ngā luenga a le walesi whasara lau o le siufafonga o le lau mua I New Zealand nei. Ia e alofa mataitai ma whatonu ma pui e o le anga lulue I totonu le nei whamoimoe. O matanga luenga po ofisa o lo awala mai ai foa I ma mea alofa I whai ai le nei ngā luenga. Mātou te talo atu ia e whamanui atu. Ia vai se e whamanui atu I tangata uma. O lo mātou tāpua I whatasi le nei tae ao. E o lo o I totonu a inga. O e foi o whai ngā luenga. Ai mai se au ngase I whale mai. I le suafo Yesu lo walo pele wa mātou wole atuai. Amene. Whaitawina le tuspa ia le salamo e se lau luas fulma le fitu. A whai ele ati na e Jehova le whale. E ngalu lua fua o e ati na e. A whai ele le leoina Jehova le ai e mata ala fua le na te leo leoina.
O upu ia le tangata e peru, o Iova lona atua. Po talitonu ma mautinoa le lei e ia le winga ese o le tua, malona le lei malona alofa. O le tangata e ona upu ia o le tangata, wana i loa le lea o ngā o mea e whai e tangata, pe a whai e le fe silingia le mata i sau o le tua, mo se amatanga, ma se atina. Whai mai le tusi tala lea. A whai e le atina e Iova le fale, e ngā lulu e fua o e atina. A whai e to e whai upu ia e se isi whainga. O na whapea lea a whai e le whawina e le atua se fale, ma a mata ma le atua se ngā luenga, e mau le mā losi o tufunga. O ta mai whoi le nei salamo o le atua soifua. O Iova o le atua e ngā ioi, ma nā tia e mea. O le atua i le poto e fausia ma tia e mea fau. Awa o tua nu este, po nu whapau o tupua ia. O mea mate whaia e tangata i o lātou lava lima, e le ai se ola. Ma e le ia i fo ini mā fau. A whai tātou tutua sa ili fo pēa i le loto ia upu o le whaisalamo. Tātou te mawai ina olo o whapea mai ai fo i le whaisalamo. Aua lava le whaalangolango seisi i mea e leangi ola. E o lava i lo lava malos. Ai e whaalangolango lo malos i maso wata mai i le sili ese o le lei ma le alofa o le atua. O le atua o lo soifua, ma na sila fia o na whaia ma a mata ma tia e mea uma mo le manuia o lan whanau. E lea o ni afolau po ni whale tai tolu pe tai wha potu moe. Ia o lo tautala i ai le whaisalamo. O le whale whale atua lea e pese ai le whai pese e peru. O le whale whale anganga. O le olanga i tonu o le tangata. E lea i lava se tangata na te lo whau le whale le na. Na o le atua soifua. Na te mawhai o na amata o na whau ma tia ese olanga ia manuia ma malosi. A whai whale tonu ma le manuia ni mea tātou te whaia i leola nei. E tasi pē lava le pongai. Ona o tātou maua le loto whawhete ma tātou whapeane i upu o le isi tupu whapaupau li tusipa ia. E leo pāperonia tele ele neina o whaia i lo malas. Aua, ali i mata tai o le a whaapoeina le nei mea alofa, ma le nei a manoa mo Samoa. Aua nei ngalo. Ia a mata la au tō ngā luenga whatasi ma le tua. Ia maua e au tō le mea tau o le whātua tua i le tua. O le papa le nā e whaabaya e ai ma a mata ai ni whale mautu ma le malolosi. E le pa u pe a angi ma ia i wha. O tatu a mata le tae o nei, o nā tia e mataina se whale fau i le nei atunu ese. O ila tau le ngā lulue i le tau ati na e o le nei ngā lulue fau. E tātou maua le loto maulalo ma tātou whapeifo. O nā o i tātou o ni au tufunga. O lo i ai le matai tufunga. O le ngai o tupu o le atua lea. Awa au te talitonu foia u peo na talitonu le tusi tala e pelu. A whai e le ati na e Iova se whale e mau taimi o le au tufunga. Ma o le whina ngalo foi lea o lo tātou atua. Ia tātou ngalo lue fantasi mai i le ati na e o mea lelei mo le manuia o na tangata. Ai aua lama na i ngalo. Ia i tātou o le au tufunga. O le matai tufunga o le atua lea. Mai mai e su i ono uso po ana wo. E le mawhaia e au tō na whaia se mea e tasi pe a le iai. E au tō wo whantu i atia o tō tāleni, ai mai se o tō leo. Na te whao ngā ina e whai maona si whafonga, e momoli atu ai i lunga o le ea, le tala le lei i le file muma le oli i tangata Samoa. Ia whai le si whafonga o le lau mua, ma ave fe au o le tala o le whaolatanga le tua i le lalolangi tele. Ia manuia le nei aso, ma le nei ngā luang fau. Nā tātou vivi i le tua i le pese, whaafitai i le tua, whaafitai i lo nalo, whaafitai i le ngangpa ia.
La tātou whai u i le talo. E lunga ia te autou umalama le alofa tu no lo tātou watua. Le alofa silisili ese o Yesu Keristo lo nalo. Ma le mafitanga malona ngang pa ia i le nei taimi se ia o i le whaababau lava. Amen. O le nasa auto whawhoromai le tātou sauninga lotu sa taita ia i lotu soifua ma le mātou ola. Whawhoia tua i le whaftai ma le whamanu o le viinga i le tātou tua. Ina ua mawhai o na umia lotu soifua e whapea fo i le mātou ola. Mai sa taita ia e le sunga i tua ina le tātou tamawhi au le sunga i a setu masina. Mai ile taiminei au te fia lava e wala watu ma le whaaloalo i le fionga i le sui palemia o le malo nei o New Zealand po le minsta foi o tangata watu motu i titono o New Zealand le sunga i a Don McKinnon na te tatalaina aloa ia le nei fale whaasalalau po le walesi a Samoa. Ladies and gentlemen, it is our privilege and our pleasure to call upon the acting Prime Minister of New Zealand and the Minister of Pacific Island Affairs, Honourable Don McKinnon, to officially open this Samoan radio station. Well, thank you very much indeed, and greetings to all our listeners out there. It is indeed a pleasure for me to be here today, and in fact a real privilege to participate in this official launch of the Samoan radio station in New Zealand. It's a very exciting day for men in New Zealand, especially those of Samoan descent who are able to participate actively in the station. It certainly, I believe, brings a new era for Pacific Island people in New Zealand, and so to all those Samoan people in New Zealand, I say talofa. Unfortunately, that is about the only Samoan word I know, but as in my role as Minister of Pacific Island Affairs, I have to keep myself very widely across half a dozen Pacific Island languages. It's also, of course, a pleasure to be able to have the Prime Minister of Western Samoa, the Honourable Tofilao Eti Alisana, also participating direct live from his home in Apia. And I'm sure that he knows the great warmth feeling amongst many New Zealanders towards the people of his country. Only last year I was sitting in his home just 2 days after the cyclone Val passed through, and he expressed tremendous warmth for New Zealanders. Of course, that later very rapidly translated into a great uprising of all New Zealanders, essentially led by the Samoan community in New Zealand, to help and raise money that was required by those devastated throughout the Samoan island. Not only the main island, of course, the Savaii as well. So we have this very, very strong linkage between the two people, and how well would our All Blacks not do if they did not have a number of players of Samoan origin playing for them? So we watch them very carefully too. So again, this is very much a landmark for us here in New Zealand, for the Samoan people here in New Zealand, and of course for the people in Samoa itself. And I say greetings once again, and my very best wishes from the government of New Zealand to the success of this Samoa Capital Radio, and I'm delighted to hereby officially see it launched in Wellington today. Ma o le na ua tau whawhonga mai ua talaina aloa ia e le sui palemia po le Minsta Pacific o tangata atu motu le tātou whale wa lesi whasalalau. Se I pati mai o tō ao. Thank you, Honourable Don McKinnon, for those very kind words, and I hope that Manu Samoa will have 2 tests instead of 1 when they come here next year, sir. O le tato taimi ua luas fulu ma leiva minute te ai nei leiva ma o tau iai pea ma o tau whaafonga mai I le whaasalawina o le talaina aloa ia o le nei whale wales. O lo whaatali mai le tamao le atunu o le fionga I le toto ali le tofa le fionga ia tofila eti mo lana saunoanga foi mai I lona mauta I le ufisa po le tato watunu pele o Samoa ina ia so o ula I foi ma le saunoanga I le sui palmia. Le la whaafonga mai le saunoanga a le fionga ia tofila eti. Fatalo fatu I lau fionga tofilao? Talofa lau fionga tau niri. O lo afia nei le mamalu I le li sui palemia o New Zealand nei ia Honourable Don McKinnon ia whapea foi ma le fionga le haikum sinasili o Samoa fionga ia lupe matasila. Ai mai se tātou malo wala ulia o le taitaifono
o le New Zealand on air o Mr. Merv Norris ia whape fo ima le pule o New Zealand John Craig. O lo mātou iai whatasi nei mātou te whamla tuina ma o mātou mōli mawina le tatalaina aloa ia o whasalaunga Samoa i to tonu o New Zealand mo aso taitasi. O le la ia alo ia i lau saunoanga ia la mātou tapua i foi a o e alo whaiva pe lava o na e masani ai. Whaaftaitere mo le avanoa o whaavano ina mai ina ia mwhaiai o na o atu se leo mai le tunu. O wāl tāpua inga i leo malu o le malo whaapea le sui o le whono sui tofia. Ia le pa ia foi ma le malu tele o le tāpua inga ia Samoa e veia o musui o le kapineta. Ai mai se foi le whono fitalai ma le whono au whaitu la whono. Le pa ia a inga ma la tau tama foi ma o la tau a inga. Le la fanga wa upu ya tu mo pule tu au malatau a ingeritai ma le va fonti a te nane fo le malu I fale polu tofia po no o le tunu ya mai se tu le to a inga le ngata fo I le al tapo inga I la fainga luenga pa ia le tua o e wo fo ina tu la tu soifu e nga lue mo le fa wo ina pe o tala le Yesu ina ia mfai ona faato to ina nga luenga o faaolotanga na lai na ia fio mai la lolangi mo I tātou. Mumoli atu whaafteitele I lau whionga tāwili ai mai se foi ia le tau mwhainga sa tau mwhai ai o tau o e na mae na ia mwhai o na whaatino ina le nei wha moe moe ai sili on whaafteia le tua o no lonanga le lei malo no lofa o wa o me uma tātou te whai e pe lava upu sa whaalonga atu nei I le manavanga pa ia le au auna le tua a lea tina e Iova le whale e ngā rue fua I la tau te atina e a le leo ina fo I Iova le ai e mata ala fua I tātou o le melea o le whaaftai le tua whaaftai do na lofa ina umwhai o na whaatino ina le wha moe moe o leva na lupe o leva na iai a nei u whaatino I le so e whapefo na moli atu whaaftai le pa ia manu malutele o e mawhai tālu tātou o tunu o lo a whio New Zealand a inga malatu tama fo I mainga ia mai se le malutele I tūlanga whaaluperupeina o Samoa e masaniai o wale I tūwai o whalupolu ia whapefo I lau whainga luenga lo sunga setu masina sa e taitai le sauninga I nei tai ao whamalofa aftai lo tō nganga langolango I mere rei uma atina e Samoa e pei lava o tātou wha moe moe ia vera tātou o tunuu o se tasi o la susulu e susulu atu pea I pofea le lolangi pofea I tū le lolangi tātou te iai ai ma whai o na sulu ia pea I le anganga wha Samoa ma o le nā lava anganga o le le fia solo muli ai tau mwhai ne iatia e me le lei mo le lumanai o tangata uma o wha moe moe mai ie o iai le to mai o iai le malosi mwhai ai o na lātou wha tinoina ni me le lei mo e o lo tāpua I o lātou whaiva o le melea e ma moli atu le wha malo ma le wha aftaitele I tāla si e ngā luenga le lei wa amteina I a vea pēr I lātou o le a whai maso o upu e le ngata I tonu nusila a wha pēr maso o upu I le vāma le malo Samoa a iei fo I mata upu e pei lava na tau amatamata I nai masira taluai po ua lua pēr talu na uma le wha ofa sa tau mwhai nei a vea lea la leo e fai ma wala e otu ai sa mātou upu a wale whaafonga anga Samoa. Ai a vea fwoi nei avano o te toi watu ai le whaaftaitele mai le au mamalu le malo ma le tātou o tu nuu au whaaftai lo tau o lofa tūlai. Ai mai se lo tau o nganga te talo mo Samoa ma lon tau atina e o le tūlanga o mea o lo i nei wa lofa ngia le tua wa ngai e tupe I tūlanga e wha taunu inai le tātou wha moe moe o mai a fwoi le vai o sata luai o na pasia le tala whaatau le tupe mo le tina e o le tātou tunu le tau sanga hawhi I se lau I valua ma le tau sanga hawhi I se lau I vasu martolu o nei tūlanga ma nei ngā luenga wanga I atu iai malona whaatau nuina o le mana leo o tau tāla sanga e uina o tau nofo ma mau mai nai tū le lalulangi a o lo u tau mana tua pēa lo u tau tunu ma o lo u tau sila mai pē iai pei lava le upa Samoa e mana tua fia I siona vao e mana tua pēr Samoa I lo tau fina ngalo ai mai se le tātou talo whailoa I luma o le tua I teimi uma lau sunga tau ili se whai atu sina upu lai titi
i le sunga le li sui Palemia. Honourable Don McKinnon, the Acting Prime Minister, and the Government of New Zealand, I would like at this stage to extend to you our sincere appreciation of the New Zealand government towards the betterment of the social life of the Samoan people in New Zealand. I believe the relationship between our two countries and two governments as well is strengthened every time. And I believe that with the effort that the New Zealand government has afforded to the people of Samoa in New Zealand, it is greatly appreciated, and it is a token, and it epitomizes the good relationship and collaboration between our people in New Zealand and the government of Western Samoa towards the people of New Zealand in Western Samoa. Your grant of the opportunity for the Samoan community there in Wellington to have their radio broadcast in Samoa is highly appreciated. And may our Almighty Lord be always with you during the time of your decision making. And give my best regards, please, to the Honourable Jim Bolger, should he return to your homeland. And looking forward of meeting maybe the Prime Minister or yourself in Solomon Islands at Honiara next week. And Godspeed, and let our Almighty God be always with us. Lau sunga tau lili, o si upupu na umwhai mo nei teimi, ai a tonu la asiri na manuia lau tu tau mwhainga, o na upa utonu i le Samoa. O lo whai tāpua inga umanei le tunu, ia ma o le a whapea fōi na o wha o ina iai, i se teimi umumua po a tai au, pe au sul whono a whai tū la whono, lau tau walofa, i lo tātou tunu. Ia i wha manuia pea a alofa le tātou mtai, ia manuia soifua, ma ia sana manuia pea, nei o le whaavavau soifua lava. Lau fionga i le li Palemia po le toto ali o le ale to fa asili fo i sa mātou ngangana. O le nei o le a pātita oto le te malo falata o na o saunoanga fa auro ma fa a ario. Ua mawalunga fo i le nei tai ua mātango fie ua whetau sanga ula e pe o na saunoa le sui Palemia o New Zealand i o le nei fo i ua e wha manuia mai. O mātou te whawhtai tele mo whamanuianga e pe o na amata mai le ao le malo se ia o i se au pito i titi. Le ai fo i se sia mātou whamatalanga e toi whaasili atu o le nei ua e sao noa oi o le tamao le atunu o lo e tu i le foi o le sao Samoa a wā le manuia o Samoa mo le soi o i e lua. Pa wā o le nei o mātou mo o ngā alofa i alofa le tua ma i a whaafua loa lo soifua a wā le taita ina o le atunu. Whaamolmole ma moli atu alo whaanga le fionga i le lihai komisina, ia e maise le fionga i le taitai whono, ma le nei foi trust i New Zealand nei, i le ilana susunga i le ama malu o le malo, ia e whapea foi le tau ainga min star, ia le whonga whatalai, ma le paia ma le mamalu o Samoa SS. Ia manuia tele le tau tāpua inga whaafitai mo whaamanuianga, whaasoifua mo le nei taimi, ai whaamoemoe o le afsila whaipea i le tele o taimi le lumanai. O le taimi nei le paia o le atunu i lau whaafonganga i o le nau o tō whaafonga mai ua uma o na so ula fo i le saunoanga i le afionga i le Palemia o le tātou atunu o mai Samoa. Ai o le nei lava tau mawhainga ma le wha moe moe o lo iai e le mawhai o na whatau nuina pe ana le aga le mai ma lo lofa mai le New Zealand on air. Au mai ai le tupe ua wha atino ai nei le wha moe moe ia ma o le nei la ia te au fo i le fia o te wha silsila ai o mātou whaatasi nei ma le teitai whono o le whono au le New Zealand on air po i latou o lo latou pulea mea tau tupe o whasalalaunga New Zealand na anga le lei mai ma mawhaiai o na whatau nuina le nei wha moe moe. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce to you the chairman of the New Zealand On Air Board, Mr. Merv Norris. As you understand, without Merv and his board's assistant, we won't be here today. But we thank you very much, Mr. Chairman, new board, for your kind in assisting us in trying to launch this Capital Radio. Mr. Merv Norris. I'm just delighted as Chairman of New Zealand On Air to be able to join the Acting Prime Minister of New Zealand and indeed the Prime Minister of Western Samoa himself in Apia
in this launching of Samoan Capital Radio. At New Zealand On Air, we're very proud to be associated with the venture. It's a pioneering one for us, and I've no doubt it's an exciting development for the Samoan community in Wellington. Why is it a pioneering venture for us? Well, simply, it's the first of its kind. The first since we modified our access radio policy last year to recognise and support the broadcasting aspirations of significant ethnic minority groups. We work under the Broadcasting Act, and that gives us a responsibility to ensure, and I'm quoting the words of the Act here, to ensure that a range of broadcasts is available to provide for the interests of minorities in the community, including ethnic minorities. Generally speaking, the way we do that on radio is through access radio. Access radio gives many community groups and ethnic minorities a voice on air. But last year we were persuaded that a community of the size and significance of the Samoan community in Wellington needed and deserved something more than the occasional hour that was available through access radio. So we modified the policy to provide special funding for programs broadcast by significant ethnic minorities. Significant meaning for us 10,000 or more people, with priority going, of course, to Pacific Island communities because of the special relationship between New Zealand and the Pacific Islands. We couldn't afford to fund standalone radio stations for these broadcasts, and so it made sense to us, and I'm glad to say to the Trust, to fund the use of downtime on existing access radio outlets, sharing the resources already in the community rather than rebuilding the wheel. And Samoan Capital Radio is the outcome, the first of its kind, and we think a courageous undertaking. We congratulate everyone involved, Alfred Hunkin and all the members of the Samoan Capital Radio Trust. Radio is a vital and often an underrated means of communication. It's a source of information, education and entertainment for all, and a lifeline for many in the community. It helps to unite a community. Samoan Capital Radio is taking on that kind of responsibility for the many Samoans here in Wellington. We wish Samoan Capital Radio all the best for a successful year ahead and into the future. Ia manuia. Thank you very much. That was Mr. Merv Norris, Chairman of the New Zealand On Air Board. Ole sungal na ia Merv Norris o iel na ole tai fono, ole fono o lo lato faso so ina me tau tupe. Craig, mai o lo mato ngaru lu pe va va la tai le tau tuina lo tau pa ia Samoa ia lela wa ave ia ile ave no se sa no at foi I tulanga o lo ia le ngaluenga ia male so swani foi o lo mafai o tato mawai. It is my pleasure also to introduce Mr. John Craig, Channel Manager of National Radio, Radio New Zealand. Mr. John Craig. To all assembled guests here at the Radio New Zealand Studios and Broadcasting House, talofa, to those of the Samoan community listening at home today and perhaps in offices and shops and even in cars, talofa. It's my pleasure to join with the sentiments which have already been expressed by the Honourable Don McKinnon, by the Honourable Tofalaete Alisana and by Merv Norris, and to say on behalf of Radio New Zealand our heartiest congratulations to Samoan Capital Radio that this brave venture has been launched here today. I might say for those of you listening that we're speaking from a studio which is actually below the ground at the end of the terrace in Wellington, but already this studio has become a little corner of Samoa. And I know that in the weeks to come that the sentiments, the information and the entertainment that comes from this studio will be very warmly received by the Samoan community. I'd like to echo the remarks made by Merv Norris in that some time ago there were prophets of doom saying that the radio was on the way out, that this was the era of television, of the VCR, of pay television, and that radio was going to suffer a slow death.
for a medium that is suffering a slow death, it's showing an amazing vitality. I mean, it wasn't so long ago that I could remember that here in New Zealand in the radio form we had a collection of stations curiously referred to as the main national stations. We had 4 YC stations in the 4 main centres, and we had a number of Radio New Zealand commercial stations throughout the country. Now today, Radio New Zealand itself has 3 fully fledged networks in national radio, Concert FM, and its commercial network with, in some places, more than 2 stations. There is a whole raft of private stations, and in many centres, more than 1. There are the university stations. There has been the emergence of the access stations, and very recently, in the last couple of years, the amazing and most welcome growth of the Maori radio stations. And here today, we're celebrating the launch of yet another radio station, Samoan Capital Radio, bringing Samoan radio to the Wellington Samoan community. So for a medium that was supposed to be tottering on its last legs, I think this is really a remarkable achievement. The station call sign of the transmitter that Samoan Capital Radio is transmitting to you on is rather curiously, I suppose, called 2YB. In the past, it used to carry 2YA while Parliament was being transmitted. That has now moved from this particular station, and in recent years we have had perhaps much warmer radio material in that Wellington Access Radio has been serving Wellington and surrounding area for over a decade now. In recent years, this transmitter nurtured Te Opokotiika, Wellington's Maori radio station, and here today, another warm haven for Samoan Capital Radio. Now I congratulate everyone who's been involved in this enterprise, because I know it has been a lot of hard work. It's been a lot of faith for the people who have been involved. Already, the people who have been listening to the transmissions over the last few months during the preparatory period have been impressed by the professionalism and the commitment of the people involved. So this is real radio, this is real community radio, Samoan radio, brought to you by those people who have worked so hard. And I must congratulate all the members of the Trust and all the members of the community who have worked so hard to bring Samoan radio to Wellington. May I wish you all the best for a very bright and very bountiful future. Thank you, Mr. John Craig, whaastaitele I la usunga I le lipule o le Radio New Zealand. Ia al paia o le tunu ia o lo matou fatasi foi nei ma le tama o le tatou tunu I New Zealand nei. Le fionga le li hai kom sinasili, le fionga ia lupe matsila au mua yoane. Ia sei. Le asa no foi lo tatou tama wa se matu pala pala o li nei. Ia ai mai se foi lau fa fonga anga Samoa. Usi mai lau fa fonga anga o le tama nei o le tunu le fionga le li hai kom sinasili. Poi tele mal mamalu o le tunu o lo whaafongafonga mai le nei tula I Wellington po New Zealand nei. Fifia tele ia nei e mamoli atu ia le tātou whaafetai wa o saunoa ia le li sui palemea o New Zealand. O malele foi le tātou taitai le fionga le tātou palemea Samoa. Ia o tu itai wa tele o manusina le sola. Ele soa manusina ia wa tai o tātou malo e rua whawhetai wha malo I saunanga. A le nei teimi, ia e whawhetai atu e foi. Ile malo New Zealand, pe ona tulei saunoa ia le fionga le li palemia mai Samoa. Ile nei foi, na alofa ma le nei sosoani, ale malo nei walai ona iai le nei taiao. Le ao ngā, ia I tātou umalava o lo alala I New Zealand nei. Wa le tātou ngana lava o le awha iai polo kalama uma o le ngana Samoa ua o le ngana lea ua tūlua nei I le ngana Peretania le awha inga o e tau talai masau no ai le tunu nei o New Zealand wa o ina le Universite Vitoria e fionga ngal mana a fele le paya onga momua wa o ina I le Il fallait à onga le Royal Police College I Polurua. Wa oina I le tele wa onga I nei New Zealand fa ta iai ngana Samoa ai mai se I le whanawiti
ma le melea e mita mitai awa o le manatu moni lava a le ai singa ngana e le iloa fo i mawhaalia tu manga nu o se tunu a le nganu o i tato o le nganu e mita mitai tato umai New Zealand nei ia e whaapea fo le langi o le tato ngana ia e le melea le whaalia tuai a le ai la ia le letio i ai le whafonga o le laumua o iai nei e whaingatau na tato whailua i le tato ngana i luna le ea ui lava i TV pe o na sao no atu le whaperetania le lipule o Polkalame New Zealand a o le letio e lautele i lona whaasala launga to tele fo i e whaafonga iai whaafitai le nei tai au whaafitai le lofo le tua whaafitai i le sunga i le whaisiau le toina mo le sauninga wai mo mola fo i me lunga ia ai whaafitai fo i le saunanga mo i pia alo tātou tama ia tu filau ia ma whaafonga al tāpo inga fo i lau mamalu o le malo ia i le tamainga iam taafa o le suitofia whapel kabineta le usufono il fono malu foi tu la fono le tato tu numa le tunu atoa ia ai me se foi la una le tua lo fa fonga mai lo tato tu nu ya nei temi che poi atu sina upu fa peletani pupu ia ona alwalwele por kalame to you listeners who are not acquainted or well conversant with the English language may I say briefly that we here in New Zealand from Samoa are very happy indeed that this day has eventuated. We are glad that the Right Honourable Acting Prime Minister McKinnon and the Right Honourable Tofilau Eti Al-Sana, Prime Minister of Western Samoa, have participated in this program this morning. We thank the Reverend Minister for having done the worship firstly before we started, and we thank also those who have been responsible for promoting the voice of the capital here in New Zealand. We especially thank the New Zealand Broadcasting Board and also an old friend of mine here, Mr. Merv Morris, who, as you know, was the former Secretary for Foreign Affairs or Foreign Relations and Trade, and I'm glad that he has appeared once more, this time with the purse strings opened so that this worthy cause can continue for all Samoans, most of whom are Samoan New Zealanders. The Samoan language is spoken by thousands of people in New Zealand, and I think without a language there cannot be a culture, and I believe also that with radio, I'm not partial or biased, but I quite believe that it has a little more advantage over television in that a wider range of people could be reached by the medium of radio. I listen to radio all the time, and I think this is a very, very good move indeed, a very good step forward by all concerned. Once again, ladies and gentlemen, thank you very much for listening to us. God bless this venture. God bless New Zealand and Samoa. O le nasa auto fa formai i le saunoanga fo i le tamale tnu ia po le fionga fo i le li hai komsina sili o Samoa i New Zealand nei le fionga ia lupe matsila monanu au mua yoane ia me fa pe fo i ma le tapua inga le faltua ia e tainane fo i le tnu o lo a fionga papa au i nei ia le pa ia o le tnu o le toe saunoanga o le nei aso ia o le saunoanga lea le taifono po le I lato foi o lo lato ngalua ina le nei fa moe le la fa fo mai le fionga foi I le ri tai fono le fionga ya ngal mana a fileti tu funga hankin o le tai fono le nei le trust o le si fonga o le la mua o le sa no atu fa ai wai ia le tato tala ina le tato fale wale si po le tato le tio I le nei tai Fafta yatu ila ufionga tawilili. Mo lava ona ufatulo watu ile paia malmamalu wa fiele na yaso. O paia fale malo ai meise o paia fale tua. Awa olea ua su le ufenga wenga.
E mai ala wafionga lupe matasila, o le suila valea i le au mamalu o le tātou malo sa mo i sifo. Le susunga le tapa au whaasina, susunga ya mali atoa tanu mawhili le lua. Ai meise le pāle mia, ma le mamalu le kapeneta, ai tainane le malo sa mo i sifo. Ia, le pa iae o Samoa, e le tala leu i o Samoa o whainga. Awa o pa ia e tu mau, e le toe sea, pe toe whaapopoina i sa upu. O le nei la aso, o le aso le whaapetai. O le au mua le inga i le tua, e pei o na alo i aile susunga le toia ina, le susunga i aset. E au fo i o na whaile whaapetai i le malo New Zealand, i le New Zealand on air, ma le Radio New Zealand, ina ua talia whiutanga inga sa whaia. Awa le nei wha moe. Samoa, o lea ua tū le whaila, malo le tapuai. Malo le whaita talo i lau whainga luenga. O le nei ua e ma le malo le tau mwhai o a au tau au auna. E leo sa mātu wata mai a o lau tapua inga Samoa. O le tatalo ma le au ngani. Alo mai ala ia e wha le lei ma wha mātu ngufia le nei tai a fau. Ua tā maua inu ese. A wā Samoa ma le ngā luenga le tua. Ia alo whangia le tua le nei aso. A whai o la tu ama i fua, ia ka ape le soifua le lei, ma le langi mama i soifua. Honourable Don McKinnon, the Deputy Prime Minister of New Zealand, Your Excellency, the High Commissioner of Western Samoa, Fionga Lupe Matsila au Moyoane, Reverend Ministers, the dignitaries, chiefs and orators of Samoa, ladies and gentlemen who are present here today. On behalf of the Siufofonga o le Laumua Trust, or the Samoan Capital Radio Trust in Wellington, I wish to thank the Deputy Prime Minister for launching the Samoan Capital Radio. It is indeed an occasion to be grateful for and be proud of, and also an occasion to say thank you to a number of special people. Samoan Capital Radio started from the need to have a permanent Samoan station, and this idea grew over 2 years ago. It came about in a very interesting way when a Maori friend and an elder, Mr. Rameka Cope, offered a Samoan half hour on the Maori station Te Upoko o Te Ika. It was an opportunity that was too good to miss, and one that was taken up with gratitude by a Fionga Tauliili Ata Malifa and myself. We broadcasted on Saturday mornings at 8 to 8:30, and were pleased with the response we were getting from the Samoan community. As well, we were getting messages of support from a number of Maori listeners. We were also fortunate to have the guidance, the support, and the encouragement from the elders of Te Upoko Te Ika, and especially the manager of the station at that time, Mr. Piripi Walker. We shared the same philosophy in regards to the importance of radio and its power in communication of the people. But most importantly, the role that radio plays in holding up our languages as being relevant and important in Aotearoa, New Zealand. When we were given a Tuesday evening slot of 2 hours, we realized we had to have other volunteers. Thus, we were joined by Te Wai Burgess, Tiatia Yeti Tiatia, and Tupuola Sione Malifa. Things got pretty exciting on radio and for us, and the listenership kept growing, judging from the good feedback we were getting. By this stage, we realized that what we really needed was a radio station of our own. Piripi Walker's and Te Upoko Te Ika's pioneering experience gave us a very good idea, as well as the direction and parameters to follow if we wanted to pursue the idea of having a radio station. We set up a 2 weeks full-time trial broadcast in August last year on the access frequency 783, to which you are now listening. The tremendous success we had was the culmination of the hard work of a team of volunteers, which by now included Faso Tauloa, Tutupe Lua, Rulemana Pereira, Fereni Ete, and Simativa, and many others, as well as the church ministers who prayed and prayed for us each morning.
negotiations and subsequent application to New Zealand On Air has resulted in the setting up of the first Samoan radio station in Wellington and indeed New Zealand. June 29, 1992 is a special day for all of us. I wish to thank Radio New Zealand for its support and encouragement to John Craig, the General Manager, also for New Zealand On Air for putting its trust in us, all the volunteers and members of the Samoan Capital Radio Trust, the Samoan community for the prayers and well wishes, and particularly Te Upoko Te Ika. May Te Upoko Te Ika continue to remain a beacon of strength for others who respect pioneering skills and aroha. Finally, I wish to ask the government to support this initiative by the community and to ensure that it develops and to serve a sizable section of our community. May God bless you all, and may our efforts continue to thrive. Thank you, Whakatai e Soifua. Ia le paia o le tunuu ua whengai fo I bini matapang. O le na ua uma ia saunoanga mawhitalainga po tulainga fo I o le taia o e peo na e whaafongafonga mai. Ma o le unga fo I le na o le nei pasalaunga whaapitoa I le nei lava taia o le talainga o le tatu whale walesi. Le a whaawa upea tatu whaasalaunga se ia o le tūlai tolu a o le nei lava vai aso e amatatu I le aso a taia o e amata I le fitu se ia o atu I le tasi. E ui lava I lea le mawhai o na atoa pe a whai e le whaafatai a Samoa lo walofa ma lo wanga le lei. Wa e lei lava se a ngā o le mātou ngā luenga pe a whai e au noa ma lo tau lango mai ia e maise lo tau nau ma lo tau fia e talia ai I mātou I totonu o tau maorta ma o tau lawa I aso taitasi. Mātou te wha moe o le nei lava whaatau waa o le nei ngā luenga o lo mātou au nātu ai o lo o whai ni ai. Ia I se au ngā mō le lumana I o Samoa I mea nei le vāo ainga, le vāo mātua ma whanau, ia e maise foi, ia a tātou whanau laiti. Ia lava le whanau naunga o le nei komiti, ma le nei le tio, ia iai sona manuia, ia iai sona o ngā awala o tāpua inga Samoa, whaafatai mo le tāpua inga, ia au nā le tua, a maise le paia I ainga fia, o lo a fia o mapapa, a o I tonu le lau monei, a maise o na no tua oi. Whaafatai fo I le penga launga, ia te o tau tumua mapule, o lo o manuia le tau tāpua inga, ua mawhai ai o na whaatau nuina le nei aso, I lo tau alofa ma lo tau lango mai. Samoa e o sa mau whaingata, mātou te le taia. Ai na ona mātou whapea, o lau pule whaea, ma lau wha lango mai, ua mawhai ai o na manuia le nei aso, ma lo le alofa, ma lo le anga lei. Whaafatai, tau ia ina ia o ngā o mātou leo ma o mātou tangata e tau tuai lo tau paia ma lo tau mamalu I so se taimi le lumanai e a mata atu lava I le so. Ia manuia tere lau whaafongaanga I le nei aso, ma aso uma o lo o iluma. Mātou te whaaso I fuatu mo le nei taimi, ma le whaamoe moe, tātou te whasila whai pēa I tau o le ea I taimi o lo o lumanai. Taimi nei, I aso I fuala.
laiti o ua tato whanumai, ua mawhai o na peso o tai ai. O le tai au le tala lele, walai o le tato penei, ia so le pongisa o mea umana whaingata, o nei tā sanga ua tato au lea mai, i nei manui a ua tato maua mai. Whanga i pāu, kuai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na i matua, e ai le si whopoma le lau mua. Wala lau nei o le whanga i pāu, kuai loa ai e a tato whana, e sa ili malo na i matua, ai le si whopoma le lau mua. Ala tai au le tala lenei, walai o le tato penei, ia so le pongisa o mea umana whaingata, o nei tā sanga ua tato walia mai, i nei manui a ua tato maua mai. Le si ufong mareo le sunga ia ai ono New Sa le lea whiaunati ia ma le vei o le tātou ala leo si ufong o le lau moe Wellingtone. Ia e pei ana ia i fo le ne yaso le o toi pofo i sililo le silfia ma le whaafonga mai le tātou atinu ia o le aso le ato ia le tolu si fulu tausanga o le tautua a le si ufong o le lau moa i Wellingtone nei ia mo ni sila atoa ia pei ona ia le le talalo ina i le tausanga e tasi iwa iwa lua e pe ona whaafonga iai ia e stay mele i mau atu ia nasa tu ina atu ai le toe polkalame o le toe whaasalawina ia o le whaamoe moe ia ma le talalo ina aloa ia ina o le tautua a le siufonga le lau Wellington le tausanga le nei le tausanga e tasi iwa lua ia i le aso le nei le aso lua se full ma le iwa o le masino iuni tausanga e tasi iwa lua ia e peo na whaafonga iai nisi fo i o tamari o le tātou tu e misi fo i ia le sui pā le mea o New Zealand i nā fo i vai taimi i le tausanga e tasi iwa lua Don McKinnon ia e peo na ilana saunoanga e peo na whaafonga iai ia whatasei fo i ma le whaamnianga ma le saunoanga ia mai le toto alii ia ufai langi fo launga ia le fo i tai o tātou tenu i nā vai taimi li tausanga e tasi iwa lua ia lea na whaasaloina tu sao mai lana whaamnianga ia mo le sifonga le lau mua li tausanga e tasi iwa lua ia e peo na whaafonga iai ia le ngata ilea ia o le sunga i le whawhengainga ia le o toi pōfo i sililo
ia Reverend Setu Masina ia o ila tona ia sa whawaina le nei wha moe ia ma le ni tau tui manisi o tamari o le tātou tunu e peona whaafonga ia lātou saunoanga ia manisi fo i o lau whaasalau ia oe na mua i malai le nei ngā luenga ia lea fo i ua mātou o mai fo i ma mātou whaawina ia e via i lea lo whamaleanga leo le tua ia i le whaamanuia fo i le nei fo i tau tua ia o mana i o te tālo le tātou tunu e maise le au whai ngā luenga pa ia le tua ia i lea o lo malosi e pea ma whaawina pea ia le tautua le sifonga le laumua i le ngata i New Zealand e Wellington ia ma so se vaenga lo langi e pe ona iai fo ia vaenga o penga te whailangi ia whaona pone ia lea ua se e iluma le sao le sifonga le laumua ia lea ua ato le tolu se furu tausanga o lana tautua ia le ngata i Wellington ia whapea New Zealand atoa ia ma le langi atoa ia ea lai nisi o penga te whailangi e pe ona iai fo ia le Facebook ma le YouTube le taimi o lea ua to e tasi minute ia ona tā lea o le tulaiva ia estem fo i lea to e mau ia ona te liu fo lea o tātou whaasalonga pei ona tā ufo i le tāona le la o le tele lau fo i o tātou whaasalonga le aso ia lea la atu sao mai ia i le ho lea o lo whaatau nai le wha moe moe ia ma le aso whanau o le siufonga lau mua ia estem la ia ona atu sao fo i lea o whaasalonga ia awa fo i le whaafonga mai le tātou tunu i le ngata le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia e whape fo i lungo le app ia e lua se fulfai tu la le Samoa Capital Radio app ia mai la tau lo fia mai mo mai lungo le tātou Facebook ia ma lungo le tātou YouTube awala ni MCA ia stem fo i leo tu mau ia ona taliu fo i leo tātou whaasalonga ia ma o le tele la fo i proklame o le nei aso ma le wha moe ia o le atu sao mai i le holo lo whaatau ni ai ia stem i leo tu mau ia tāpenanga masauni uninga ia ma le whaamna tuina o le tolu se furu tausanga ia talu o na whasalau ia le sifonga le laumua ia i Wellington nei ia ma New Zealand atoa leo watale iwa ia a lea la avatu ia tātou talafou ia ma tala mai Samoa ia ma tātou tala noa i lava au tau teo ese i oe ana telo taimi o le atu i o le hall ia o le taimi o le ataliu mai ia whai tātou whai ngā siva ia i le o le aso nei ia o le aso fia o tātou ia ele ngata i latou ia o paanga si fonga laumua ia e whapea fo i le tātou atunu i latou fo ia o lo o whaonga mai pēr le tātou tautua i le aso ma le aso ia mea lea mo le atua i le whaaftai tele lama ia o tāna sanga mo lia ia mai se fo i le tāpua inga ia i le aso ma le aso ia a o lo whai fo i le au whai ngā luenga ia a wale tautua ina o lo tau pa ia ma lo tau malu ia la mai i le si fonga laumua Wellington ia lea la a batu tātou tala mai Samoa ma tala fo ma si fonga laumua ia ma tātou e va tu i la fo i le taimi ia o au leo tu o tonu tātou ofisa ia lea o umai le hall ia tātou ofisa whaasala lau ia le fionga li pule ma tātou o whainga luenga ia o au leo lea lea la tātou ma futa tu ia ai ma lor whaafonga mai ia usi mai al whaafonga tātou tala ia mai Samoa. Toi whaatalo whali tātua tunu ulo ngā tutono nei wa yaso, ai usi mai al whaafonga se whaopoponga o tātua telefon mai Samoa. Wa tari lea whionga le minister o le mtanga le wengon se fuamano loina, e nisi o vaenga na vasilingi ai a sui whai pulu le mota, lea o nanga le whaonga ai no lana se le ni o whaata tia matu ese, mai le paketi wha le tausanga o lo whaatala no ina. Na toi whaamanatu e lea whionga le minister, le fionga va lasi lua pito whanua ta fito sele, le tele o whaamama a venga le mtanga ruenga mon mamalua le atunu, mai o le tele o ia whaamama a venga, e se e mai le whainga malo fau, wa mai a whaata a te tia e le whainga malo tuai. E o nisi o ia whaamama a venga, e au fiai le toi whaapa u lea mai le se furuta lao le tau i vai e le fau mai, e le valuta la mo i la tau mai le se furma le ono tau sanga le maatatua, e o atu i le ono se ful whātau sanga le maatatua. Mai le pepe i le se fulma le 5 tau sanga le matua, e wa ai fua le fō mai, wanga na ai le talawai e te tongi le tangata la via. O tina whai le lele, e wa ai fua fo i le fō mai, au le au pensione, e wa ai fua le fō mai, ma maua fua fo i a lātou talawai. E le vaenga na maisuka ma le toto mawalunga, e siaki fua fo i le fō mai. Andisi o vaenga o sila i le fionga le minister ma le mtanga luenga i whaale leia,
Ina I tofu ta avale fale mai wha I tu malo. E le ngate so swani mo le au whai ngā ruenga. Ai wha pe nā fwoi ngā ruenga mo mia. O le fale mai wha ma mātoto nsau no le whionga le minister. O le masina fōu le a se atu e luna fale mai fōu mai a fausia. Ai taunu mai le masina se te ma insinea. Lantou te wha pipi na masini wha ma mātoto e lua se fulma le lua mōm tua. Ai iwa masini mo le fale mai tu sivi. Sau nova lasi e o atu le fase la wiva se fulma le lima I le lima se lau tangata Samoa. O mai alapta I e fō mai e wha ma le toto. Peita e lantou te le ousta I lava. Whanto ao o atu lava niso le atu no. Pe ao o ina tinga ina. O le temi nei se la wono se fulma le lima mai o lo wha pe o ne wha ma toto e ta I whae le aso. Ai mai le tausanga e lua afe ma le lima o mai le tausanga le nei lua afe lua se fulma le lua. O mai ta wina pēr le si tia o le whai numero tangata wha ma toto I lo tātou atu no. Sila le mtanga luenga I wha aluina se isi ana tupe wha anganga mo le tala wha atatau o tua le tupe. O le lua afe lua se fulma le lua afe lua se fulma le tolu. Mo le una ia leo por kalame le tau mafa paleni. O no le afuanga tonu lea. O le tele o le mauwha mai o ngaunga o tula I mai. Ma vave o mai soifua o tangata Samoa. O le fontanga le kapeneta il whaka lua se fulma le valu. Na whatau te iere le aso lulu aso se fulma le valu o me lua fe lua se fulma le lua. Na tala no ina ia le kapeneta le pepa. O le whaka lua wha o ono. Ma wha maunia I lona tūlanga wao te tele wha pea. Le suesu enga wha su e tusi wha pitoa. Po le investigative and forensic audit. O ati na e te tele na filifilia le whainga malo te ruai. E le vea I lalo I le suesu enga. Ma sa wha tu pei na ele malo sa moe tausanga o mawhai. E au fiai mua ma le wa lele wha avao malo I tia vea. O le tufai na o le tailima se fultala mo le National ID. O le fausi e no le falta le malo le Sheraton e apia. O le lisi na mai o le vaalele a le Samoa Airways. Fausi e no le falpui fau I tan malala I polu, ma le falpui I Savai. Le fausi e no le officer fau le nupi fai sa le lolonga I Savai. Fausi e no le officer fau o whainga palota. O le polo kete le Samoa National Broadband Highway and School Network Project. O le fata tia I le manawa le ele ma le toso I no le waia. O so ta inga wha teknolosi a ngai le mota fono ma le official kapeneta. A toi ma le kloketi o le fausi no le wafu I sa titoa. O le wha lave leo le waa fau le na whanua le na paulia I nga te iano san lolonga. O le system mo leo inga la fonga po le tax invoice monitoring system. Fantasia ma le whata wina ma le sui o computers fau le matanga luenga o ngā luenga. Whela ua inga mati na ese. O le whata wino ta avale lua mtanga luenga wa onga ta alonga maanga no. O le wha ele te si no whale la taima sa matau mai le lua afe se fulmaliva e le lua afe lua se fulu. Fofu atu isi tu malo le atu no ma le wha o ngai no tupe le EPC. Mo ana whato sina po campaign o le palota. Se fulmale ono o le wha o ngai no tupe le malo mo le palemia. Ma le kapeneta ma le wha masino sili. O le whainga malo tuai. Pesa whaonga I nei lano le Civil List Act ma isi lava tula fono tala whea ngai. Se furu ma le fitu, o le sue ina leo le whaonga I no tupe ale malo e tusai ma tula fono whaatonu tonu ma tala whea ngai. Se furu ma le valu, o le whaonga ina le unforeseen ma le unauthorized e tusai ma whainga whaavai ale whaonga I no tupe. Se furu ma le iwa, o le whaatinoina ma le mata I tuino whainga whaavai o tau a whonga. O lo whaonga I ne le pūlenga o whela ua inga le lau ele le LTA. Matanga ruenga o ngā ruenga. Whela ua inga māti na ese. Fantasia ma le matanga ruenga o whisota inga ma whaamtalanga wha teknolosi. E le whaatino ina o le konkarate tau awala. Ma whisota inga wha teknolosi ma isi. O le vaenga luan tano ina le kapeneta le nifoontanga. O le suesu enga lo le misela ma le whaonga ino se lenya le malo whaapa whainga whaavai. O nei tu ai ngā whaalewe lave. Suesu eina o le COVID ma le whaonga ina tatau o tupe ale malo. Ma ana pā anga whaape o loa sa a wina mai fisoswani e fisoswani e whale mai pe sa whaatino ina ma whaonga tatau. Lua se funma le lua
Ia ilo ina uma whainga whaavae ma tūlanga tau tupe a whaala pupitonga uma le malo. Ina i o ngatasi ma toi whaatūlanga ili lei ma tāna whea ngai. Lua se fulmali tolu, ilo uma mtanga luenga ma whaala pupitonga, o lo vaia ma pūlea tūlanga tau tupe, ma le mata i tui no tūlanga tau il te mau ainga, le whaongai no tupe ma lona vainga, ia mauti nolo ma losi whainga mai se vainga whaasu e tusi whaapitoa. O le soa komiti o tupe al kabinete va aia le ni ngā ruenga, le te ina le minista o tupe, le sunga mulipola ana Rosa ale molio. Ia ngā lulue so tau au, ma le whaala pupitonga su e tusi e Samoa. Whaapea ma whaala pupitonga tu ma oti e anga vaa matala whengai. Lantou te langolango ina le ni ngā ruenga pe a manao mia. Whaatasi e ma whaala pupitonga lo i Samoa, le Samoa Law Society ma isi. O le se furuma le lua le pōna a mata ai le toi wha o popo le isi whawa iaso. Mō polo inga o le whaavilave tup whaafose o Samoa ono o le wha mai o le COVID. O le whawa iaso le ua tu utala whea ngai le lei malona mutaanga. Ai a mata ai lua ma le aso mō mua o kuso. Le ua fōfue toi te tala i loa tua oi whaavao mā lo. Mō fe malanga inga masani a o le ipipesi le wha mai o le COVID laulangi. O le fionga le sui pale mia le fionga te vanga Josefo Bonifasio na ia fonga ina le i unga le kapeneta mo le nofo sila fia le atu no. Ai le talalata mai mo le wha mai Samoa e to se lau lua se fulmaliva i lanto na pesia i te tonu le aso se fulmaliva uni e o atu i le aso lua se fulmale ono. Ba wasi tia lava le au wha e tangata Samoa fia mai le aso se fulmalfito me i le se fulma le whaafe iwa se lau maletasi. O lo tu mau i lantou ma li liu i fua atu le reporti le to alua se fulma le iwa. To tasi o lo tau fia le maota ngase ngase mto tua le hei se tasi i le potu tinga ina. E mai le se ful whaafe iwa se lau maletasi e to se lau lua se fulma le lima i lantou na malanga mai fafo na fia i siama. O tala fawia mo le ne yaso man ria le atoanga o le tau se fultu sanga o le tautua a se fongo le lau mua o lo whātu teia i Porilua i Wellingtone. Ta alofa lava o telefou mai Wellingtone i le au nanga le nei le si fonga o le lau mua. O le tala mua, sili atu i le 8 miliona ta la i le tupe a whai o le a whaaluina e pulenga whaafale mai o i tu malo New Zealand. I tau mwhainga e tau whaai titia ai le o umi o lisi whaatalitali mō mai o lo o fia whaia ni whaata whaapitoa e au fia ai MRI o CT ma ultrasound scans i tu SS o le tunuu. Nā whaalia mai e whaapea e matua ma tau tia le tūlanga o loo iai le umi o lisi whaatalitali mō ia au nanga whaale soifua mālo loina. Ma fua lea ona o le ulua i lua tau sanga o le o mai o le whaamai COVID i New Zealand. O whainu mela whausa whailoa mai le mtanga ruenga le soifua mālo loina wailoa ai o le sefuru ma le 5 mai le lua sefuru o pulenga whaafale mai tu mālo po DHPs o le ao lātou whaaluina se vai ngā tupe tu whaatasi e tusa ma le 8 miliona tā la mai e lātou vai ngā tupe o ngā ruenga o le whaamai le tautanga nei e whaiai ma whaatino ia ni whaata whaaupopo ona o le māwalunga o le manaonga o loo iai le teimi nei. O lau whainga o pito mawa e mō lea whaamoe e 2 miliona tā la lea o le a whaalu le pulenga whaafale mai tu mālo o Wellingtone. O se vaenga tele o le sele ni o le a tongi nai company tua e lātou te whaia ia whaata o mai. Peitai na whaalia mai le pulenga le DHP o Wellingtone e ui o ia fuafuanga ai mauti nolawa o le a le mwhai o na whaaititi ai le umi o le taimi e whaatalitali ai nisi ngase mō lātou tonga whitinga. O isi whale mai whaaitu mā no e te tele se leni o la whaalui nai mō le lava whaamoe moe tāsi o Counties Manukau
whaapea mau wai te mata, o isi whale mai te tele whae tu mano, o lo whio lolo hoi, e le o matua o umi na wala tau lisi wha te itali o lo iai. Whalia whapea o le se leni o le a wha ngā ina mo ia ngā ruenga, e awala mai lea i lalo le lua se lau waru sifuru miliona tā la, le ana pāsia le tala o tu o le tupe, i le lua awhe lua sifuru, mo ngā ruenga toi wha le leia ona o le wha mai COVID mo le tolu tau sanga o sawalia nei. O le wha iunga i le wha ngā ina o ia se leni, e whaia lava e le pūlenga wha whale mai la tau. I le taimi nei, e toa se furuma le ono i stangata ua maali liu ona o le COVID i te tonu o New Zealand, e tu sai o wha maunga mai le mtanga ruenga ale soifua marolo ina. O whainu mela sa tu ina mai mo le aso na nafi, wailoa ai e valu afe luas furu valu le a whainga o isi mai fau COVID furu iwa sa wha mawina. E tolu se lau valu furu tolu tangata sa tau fia i whale mai, e au fia aile to fitu i vaenga o mai ti ngā ina. Nā whaaria mai fōi e whapea o le māwarunga o mai fau mo le aso lua na nafi, e le o se mea e wha pole i nai, ona o le sa whenga iaile tunu umalo na aso malo lo, le ana umi ai le whaai unga o le mai aso ua mawae. O maliu e pei o na lipo tia mai ana nafi, ua o atua i nei i le afe, wha se lau walu se whonuma le walu, le au whainga o tangata o maali liu te tono New Zealand, ona o le COVID se fulu iwa. Ua si tia mai le lua se lau i le lua afe le au whainga o tupulanga talavou o New Zealand whapea ma se pānia o le ama whaia na whe mala ngai ma whai ngā ruenga ai i atunu e lua ina ua maia i le whailo inga i le wā o le tamaita i pāmia Jacinda Ardern ma le pelestene se pānia o Pedro Sanchez i le ai o Madrid. Whaaria mai e Ardern o le si tia o la whainga o tangata i ma whaia na tā whawhao ma whai ngā ruenga i tu tonu o tunu e lua e ata ngi ai le malosi ma le lei o loo iai le vā whealoa loa i o New Zealand ma se pānia. Whaaria fo i el te maita i pānia o le la ua whailo inga ma le pele stene se pānia o se awa noa tā ua lea sa tala noa i nai hisi a wala e ma whai ai o na sanga wha malosia fe sota inga tau fe wha tau inga ma le ngā lulu e whelangolango mai o malo e lua i ma tā upu e hao ngā mōta ngata. E le ngata la ina sa talo no ina e tai o malo e lua ma tā upu wha i tūlangi i Asia ma le Pasifika ai sa wha pe fo i o nā fia i e tala noanga le taua o lo whaia i Ukraine. E o mai le vāluanga o le masina le nei o Iuni e nā o le se 10% ua tau nuu mai o tangata ia sa wha mao ni o lātou pe mita i lalo o le visa whai ngā ruenga e malanga mai ai e tā whao ma whai ngā ruenga i te tonu o New Zealand. E pei ono si le fia na amata mai i le asos fulfao mati o nā wanoa le visa whai ngā ruenga le nei mo tangata i atunu i whafo e tālo sanga iai pe a whai e fia asia si mai ma whai ngā ruenga ai i nei. Sa iai le wha moi o lau whai bisnisi a maise kompani e pulea ngā ruenga o le ato tele tangata e malanga mai ai i le nei visa e fiso swani ai i le uti e tangata whai ngā ruenga ona o afianga o le wha mai COVID. E taru mai le taimi se ia o mai i le asos fuma le whao Iuni e se fuma le 5 afe ono se lau iwa 5 le a wha i o taru sanga i lalo o Leopold Kalame ua tu inatu i le mtanga ruenga o whemalanga inga po le Immigration New Zealand. Mai le a wha inga e se furu afe se lau whas furu ono ua wha mao nia i ala tu taru sanga ma ua ai i le afe ma le 5 se furu wha le a whainga o tangata na awe ia ia visa o lea ua taunu mai i te tonu o le tunu. Whailo mai el te maita i pule o le vaenga o le tua oi ma visa i te tonu o le mtanga aluenga o ni Kaula Hawk e whapea o lo tamu whai i le mtanga aluenga ina ia whaanati nati le ilo ina ma le whaia o whai unga o ia tāro sanga uma mai o le teiminei o le tele lava o tāro sanga e o i sifuma le wha aso o lo whaanga i o ia ai. Ua whamaunia i se tautonga whaapitoa na whaia nafi e le aini tūlanga e masalo mia ai i le maliu o stamai tai le ana maualo na tino maliu i le whangaloa o le Cow Bay e le mamau ma le bitanu o Miramar i le awauli o le songa o fua. Na i loa se tasi i le tino maliu o le tangata le nei po le kuata i le tasi i le awauli o na lipo tia ai lea i leo leo.
whaelo mai leo o le ua maua le ingo le nei tamai tai ai o lo o ta fia le tu ina mai whaalawa i tele o lo na sua whai le teimi nei. O lo whaatarsa ngai nai leo nisi sa wa ia le nei tamai tai ai maise i le Heart Valley i le Paulest o nai e fia i loa ai ia mea sa whealua i ai o ia a o le i umalo na ola. O le nei tamai tai ua whaamatala ina mai leo e whaapea o se Maori, luas fulwaru tau sanga le matua e wha umi lona foitino ma e o i tau aule umi o le o lona laulu lanu liuli. Na maua leo lava manisi mea tō tino le nei mawhine i lungo o ste pusi maa i le mga ala o le Cuba Street i Pitone o Masalomia na tu ua le nei tamai ta i le pitonu o Stokes Valley i le fiafialas tona ai ma o tuai i le matawhanga i Pitone. E eis tangata whaamatala upu e whoringa mai ale o se Malaysia po o se Indonesia o loo te te i mōrianga o whaia o tua inai o ia i lona fia i se whainga soli tu la whono o ni tāno sanga i sili atu i se lau lima se fulu mō tangata mai whafo i lalo o le polo kalame mō tangata suru whai. E lima la whainga o mōrianga o whaia whaasanga i tangata le nei e ngō ia no rule dua Asman i lalo o le tula whono o whe maranga i ngā New Zealand. O loo masalumi ailo na tu inane o ni whaamtalanga pepelo mo le sao i se tangata ofisa mo mata opu tau tangata sur whai. O na nafi lea na umai le taimi sa tau fia ai le whaalawa i teleina o le ingoa o lea tangata ma o lea ua whaatulanga o le atulai o ia i luma o le whaamsinonga maa o lunga i le masino novema e tali i o na mōrianga. O le mata opu le nei o lo i ele telu tununga o le ofisa o whe maranga i ngā New Zealand e a fia ai la fa inga se lau lima sfuma le valu o ni talo sanga mo pui nga fa abitoa le malo New Zealand mo tangata sul fai. Ma o ia talo sanga ungo e pei o na maita wina le mtanga aruenga e tele lava ina tutusa ia fa upunga ma mafua anga. Fa alia mai e suisi nia o le ofisa o fe malanga inga sa masalomia le mta upule nei ona o le tele o talo sanga e winga tutusa o la tu fa upunga ato ai mafua anga e fia ave ai ia tangata ma tangata sul fai. E tele talo sanga ua toe ave itua e au fia ai talo sanga e onus fufitu ua toe ave itua ai le iwhaia i ai ni fai unga. Ai tele ho is talo sanga ua fiu e te tali tangata e whaatala noa mo la tu mata upu ai ua le pa au atu. Talo sanga loa fia e mai tangata Malaysia ma Indonesia. Ua lata i le tolus fulima feta la le tupe ua maua i le alofa tu lai o tangata mo le tina lea na fasiutia i kalai estete i le awa ulia le stona i na te nei. O le nei se leni ua fua i atu le mamaru le tunu e awala i se i tu lau i lunga o penga o fesota inga te le wawave na whaavaina ina ua tupu mai lea whaalave lave. O le tinana mo liu e sua wha ia Laisa Mariah Waka na oso wha ia se li i se naifi ma manua ti ngā ina ai. Mai na silinga tau mwhainga e lawe ina o ia ma liua i lava i le mea na tupu ai lea whaalawe lave. O le nei se leni ua wha maa popo ina mai i le alofa tu lai o tangata o le tunu o le awhisoa srani i le to'rua o le nei tina ma le la whanau e to'a whaa. O le songa fua na tūla i ai luma o le whaamsinonga i kalai estete le li e tōtus fulfitu tau sanga le matua ua mō lia ai i lea whaalawe lave. O lo tau fia le whaailoi na mai o lona i ngoa i le teimi nei ai o le o ane o ia i le whaamsinonga maa o lunga i kalai estete i le aso sa furu lima o iulai. Ua whaamaunia mai e le ofisa e pūlea awala de tele o New Zealand le waka kotahi o le ala tau si itia le sawa whaatu la whanoina mō ta amale i lunga awala de tele e moise o le awala tele fau o le Waikato Expressway i le valea o Hampton Downs ma Tamahere. Whaelo mai e le waka kotahi o le masina fau lea o le a amata ia na whaamamalu ia le sawa fau whaatu la whanoina mo le awala tele numele tasi mai i le se lau kilomita o lo o iai le teiminei i le se lau se fulu kilomita. E mafua lea ona ua talitonu le mtanga aluenga e ngawhatia e le awala fau le nei i e tūlanga mo mia mo le saonga le mū i le sawa e pei ona fuafuaina.
o le atulanga e lango ina malo si fo i le mtanga luenga o le leo mai se pu lenga fa ai tu malo a to ai fo i matangata Maori. Fa le mai lo fiso le leo la te ute lango ina le fuanga mo le fua fa tau fo o sa fa tanga ina i le tūlanga le lei o awala i vaenga ese le tunu o e pei o le awala fo le nei le Waikato Expressway o le asos futolu lau i ulai lea o le a amatai o na wha amamalu le sawa fo le nei e se lau se 4 kilomita mo le nei awala tele i le tūmano le Waikato. Ua maua le koviti i leisi fo i tamata alo le olopeleki a o sa auni ai mo le urua i ta alonga whaitawina i le vāma le aua aialani i le asto nai. O ia lea o Will Jordan, lea ua mautinoa o le ale mwhaiona ta alo i le asto nai. Ua wha a popo atu i a Will Jordan i isi sui o le olopeleki ua maua i le koviti mai o lo wha anofo e se i le teimi nei. Lea au fia i le whaia o ngaulu ia Ian Foster, ai wha pēle whaia o ngalango o John Plumtree, ma tāma to lua le leina i tua o David Havili, ma Jack Goodieu, ua maua uma i le kovitis furuiva. Whailo mai fo e whapea e le ito leni la so lua nafi le first 5 o New Zealand, le li i orichi ma unga, ona o se whaale tonu i lono manava, ai ua uma lana suenga sa whaia o le koviti, ua ilo ai e le o a fia o ie le wha mai. O la tau uma nei o le olpeleki, ua maua le koviti, e le o toe whaatasi ma le au i le taimi nei, se ia au lia le asto nai, le taimi o le taalonga i le malai o le Eden Park i Aukilani. O tāpenanga le olpeleki mo le taalonga, ua whaafoi ina i le taimi nei, e li whaia o langolango o Greg Feek ma Brad Moore, mai o lo fiso sani i aile li o Joe Schmidt, le sa whaia onga ia aialani i nai tausanga e le ima mao tele atu. E tolus furuono la fa ingo tamata alo sa filfilio le olpeleki, mai sa whaia sa lato camp i Northland i le vaias o Tarwai, ai o le la ua fo iana i Aukilani, e sa uni ai mo le talonga whaita wina mua bua le nei tausanga i le vā ma le au sii mai aialani. Ai o le awa aialani mo lana talonga mua i New Zealand, i le vā ma le olopeleki a Maori i le poana nei, o le a kapetenina e se alo Samoa, o le lii o Bandi a Ki, o stasi na amatala na ta alo i counties Manukau ma Aukilani, ai ua leva o na nofo ma ta alo ai i aialani. E ma le talafa aiu, o le so, ua ato i aile tautus fulo tau sanga o le tautua le tātou ala leo whaasara laule nei, le siu fonga o le lau mua i Wellingtone. O le sauninga whaamanatu le nei aso tā ua mo le tātou whaasara launga le nei, o le amawhaio na whaafonga ma sila ma i aile mo mano le tātou tunu, i le tātou ala leo le nei, tasi o ono te tasi wha mo, i atoa i fo i mā tātou ala ata i lunga o whisota inga tele wawawe le Facebook, ma le YouTube, i ai whape fo i ma le tātou app i telefoni whe awe hai. O le atu sa o atu ia vaenga o le tātou whaasara launga le nei aso, mai le mauta o le Man Gavin Community Hall i Porirua, a mata i le i tūlai se furu i le taio nei. Ia ai tau ina manuia lau wha fonga tāpui mai, i le aso wha naulo na tolus furu nei o le leitio le siu fonga o le lau mua. Soi fua. Susu i la au sa sala le funga la au mata la uau e tio fo i Samoa fai ona taio le amatanga o le aso fa popo o le olanga
matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Iso ti tau pau le sua malie o le vine ula Mapau fonga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona malongi Le asofo ua foa ina ile Samoa moni Le tio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai maleata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Ale o pese ale tusi tala pen ma le pese le tai au ina ua a fatonu lava le tula iva le sifonga le le mo Wellington ya ma na fa sala launga tu sao ya tala mai le tata wala leo le tasi ono tesi ma le tasi famo I laula au fa longo ya ma se foi lungo le tata web ma lungo le Facebook ma lungo le tata YouTube le ni taimi ya na ua mai atu le to fa sala wina o telefone tala mai Samoa ya e pe on silfia inai le o to ma foi ia ona taliu foi leo tatou faasalalauga tuusao I le holo lo faatauna mai ai le faamoemoe ia lea le amataina le taimi lenei ia e le o toe mau foi ia ona faasalau tuusao foi lea o le faamoemoe ma le faailogaina o le tolu sefulu tausaga ia talu ona faavaina ia ma faasalalau tuusao ia le ala leo o le siufoga o le laumua I Wellington ia I New Zealand nei o le sola ia leai a toa ai le tolu se fulu tausanga. Ia whapea na e soifua mai le tausanga e tasi iwa lua. E toa telefo I tātou ia e masani no mai mai sa soifua mai le tasi iwa lua. Ia lono ingo le tausanga tonu lamana ia le fo ina na amatali ai le siufonga la mua ma whasalau tu sao. Ia I Wellington nei ma New Zealand nei pe ona I le fo le sauninga ia ma le tatalaina lo ia o le tautua si fonga la mo Wellington pe on fa fonga ia I le tu la valu se pa ia le tu la iva a le na u fa longo ile tasi ile proclame le tasi iva lua le tatala lo ia ile si fonga la mo
O lea nau maua tu ai, le saunoanga a le sui pale mi o New Zealand nawai taimi o Don McKinnon. O lea sa pea i sa la tala noa ma le fionga le toto lii, ia o le fo i sa avea ma pale mi o le tātou watinu i sa moa i nawai taimi. O lea sa la tala noa i ma le fionga i le toto lii. Ina ia whātaunu ina se taalonga la kapi le vā o le aua le manu sa moa ma le aua le olopeleki a New Zealand. Ia, ai muli ane, lea na i ulava ina whātaunu ina i le tausanga e lua afe se furu ma le lima le taalonga lea le manu sa moa ma le aua le olopeleki se vaaira i le leva tele o na tala noa mai neita i o le atunu ue lua ia ista alonga e tau ona fai Samoa. Ia alea na whaatanu ina, tusa lea na ta ua e Don McKinnon. Ta la tala no ma le fionga le toto o lii, to filau e ti ale sana. Ia i le na fwoi vai taimi. Ina ia tau ona i ista alonga le olopeleki ma le manu Samoa e fai ai Samoa. Tasi iwa lua e o mai le tasi i le lua afe se furu lima. Ai whaataunu ina loa le whaatau nuu ina loa le afo le taalonga le vālo o le peleki ma e foi. Ma le manu Samoa lea sa tātou mata i foi. Masara foi sa e ngai e le paka le nawa i taimi pe a whapea tele i sauna i New Zealand. Le lua hafe sifuru lima. Ia, sa e mata ai, sa mata i foi. Ia, tau tele i o maina i New Zealand. E sao. Ia, le na, se vaila le levan tala noa ma tau pule mai e sta alonga le manu Samoa. Ta si iwa lua lean, na ta ua ai le saunoanga Don McKinnon na mai taimi le talaino le tio. Ia ai o mai loa le lua afes furu lima. Ia wha tau no uloa le ta alonga le valo o peleki ma le manu Samoa le sa fai e le apia pak. E le lua afes furu lima. Ia mana ia tele ia e ngā fo i nai vaenga whapea. Ia e toi mana tua i fo i nai tua a fo i. Ia o ila tau na hasa ina mai le ngā su o le tai ao. Ia i le nei tau tua. Ia lea fo ua wha awawai pea le au nanga. Ia a le si fonga lau mua. Ia i fo le manatu. Alu aso sau aso. Ia mātou ese atu mātou. Ia ai o mai fo i nisi. O tama whanau o le tātou tunu. Ia whaawa wina le nenga luenga. Ia awala fo i le tautuina o le tātou tunu. Ia ala le tio a le si fonga lau mua po le la au whaalongolongo le tasi o no tesi ma le tasi whamo. Ia o le Facebook, o le YouTube. Ia e mesi fo i. Ia o le tātou app na e lua se furufai tu la. Ia wae e talitonu oe o te talitonu fo i. Tasi lea vae ngai mafuai o na malosi le ngana Samoa. Ia e tutonu o tunu unei e pei, a tunu unei fafo mai o Samoa. Ona e mafua mai o leitio fa asalalau fa Samoa. Ia ele ngatan la il tātou leitio ne si fonga lau mua. Ia e whape fo ile radio Samoa i au gilani, pei o ala leo ia. Ia o loo whataua i fo i ma losi le una ia. Ia o le ngangana Samoa. Ia manisi fo i o unanga, o loo tautua i nisi o along matama whanau le tātou nisi o ala leo. Fa asalalau le ngangana Samoa. Ia pe o la to ia o lo fo tau la mua ia il fa tau no ina o le tātou ngana i nei atu no le ngata i New Zealand nei Australia ia fa pe foi America manisio vaenga o le langi le o to e lua se fulu ma le tonu minute ia ona tale o se fulu e fo le manatu ele o to e mau ia ai tu ina fo i tātou fa sa launga tu sao mai le hol ia le o le a fa sa lau tu sao i le fa moe le fa ilonga ina o le tolu se fulu tau sanga ia o le si fonga le lau mua e le ngata i Wellington ia ai misi foi o New Zealand a toa. Ia le la fa watu nai fa fia fianga pese ia fa malola foi le mafuta mai ia e le ngata i nai matua lo fa longo mai ma fa fonga mai tonu ainga o nai matua foi matua a ia matua tausi ia o lo fa fonga mai tonu o maotanga sengase ma maotanga tamatua ia ilma natu lo mo pe o tole fa silinga malosi mo pe le fia ia e te whaafonga iai i poloklame whaafiafianga ale si fonga lau mua i Wellington. Ia mo i lātou fo i o loo mai, mo mai lunga le tātou Facebook, ma lunga le tātou YouTube, ia tātou mafuta pea, ia i le nei aso, ia o le aso fia o le si fonga lau mua, ia maana paanga, a wale whaamna tuina, tolu se furu tau sanga, ia talu o na whaavaina, ia le nei ala leo, o lau lavang ngana Samoa.
Ka ua te whawhiawhianga mai pese. Ma lo lava le mafuta mai. Alo va tai fa mai ia na fa fia ngale nei tai mele tai ao ia le manatu ia to tele fol tatu tunu le lo mafuta mai tono fa fa nga luenga nei tai mi ia malor fa malosi le wa afa va yaso ia ai mau pe le ki o la Facebook o la YouTube pe fa pe na ki mai tono fa nga luenga ia na tu lo la ia lungo le tingi pusa vo lele ia ai alu fitam ia isolo la ulifi na te felo ia mai fa longo mai ia fa pe fo ia il tai mi le la tu sa o tatu fa sa longo le horo ia fia mai mo mai ia itu lango ia fa mo ia wale le tato programe ia male o le nei aso ia ki la Facebook o la YouTube ia na mai mo mai le si fonga la mo Wellington ia se fa se tala malanga ma le sunga ia so Felicia Mikael fa tala fa tuai ia se Silia Miss Call Parametric ia Pua Marys
le linga le ota ia ile le au pepe vase fanua ia fa pe foi sunga fa finga ia yese tu ia tua ia masiusia Hans no mayama el tamo Hans ia mo to tele o to ia mai mo mai ilunga tato Facebook fa pe foi fa talo fa pitoa nai matua lo fa lo mai ia i tonu ainga mo tanga singase ia mo to tanga tama tua manu foi tato Facebook manu le YouTube fa ma lo lava le mafta mai ia tato we vai tu ai a uma ia tu o le hol ia tato live ia mai o le hol ia tu mai ia uma foi sui mai sui vai fa pena tato mata upun le tai ao a uma tu ia tu mai le tato studio ia tu foi pe fe la foi le me tanga ta fe la foi ia la to es full vitamin ta ta le se fulu fa watu fa fia me pese ia fa mai fel aso a felice Mikaele ia soli o mai se fai tala malanga po le a mai le pe a mai to malanga Tau ulo ele malae ma alele pa ata
fo ora usiva ora usiva ora usiva ora upele salo, ai te nei runga malalo. Awara basal salo, ai te nei runga malalo. Fai, fai mari fai mari o oe ola uteine. Lulu, mai miti patau pati, galoa de tawai tai. Mai miti patau pati, galoa de tawai tai. Oso, oe inunga, oso, oe inunga, mana ia lau pea. Vale, o tu si pola o fale, o ina o mi te vale, o tu si pola o fale. Ae, le pou peise vale, ae, le pou peise vale, a woi kota a vale vale.
Sama sesa